What's the day and a cofa ban how no bye? Me pacho de ma me bana eyale ni se me baba wa ani nunua omo okun o makwara blim ana ba kubu ba ku nchi kitu ano penini bu kitu ano ana onu so ontumi mu no onu so tamabu ba kitu abi ana otui na penini huriko so odi ni na besi fom no ana bobo no hia ne nan no che didi mana ne nan no ayekru che de chia ye kwa hospital na ye kwa mpaebo na adofo so dumu ye nchi ye ya makro no awu amana ka kitu abi che onyini ye no ana ese no onsu adwuma che ogusu su adwuma na ana mikro mu kofa menua be ma bi adi bai che akwara ne de owo mi ho akwara no wo mi ho no fiti ase na me baba wa no se ni na ba ana di beye ma no se wonkun no papa ana akwara ne so wonkun no papa ana ona na se so wonkun papa dia ene matwetwa wonan so enam ana akwara ne kai che mpaebo no akwara ne se beye ni de wajai onye beye ni bio ana edi wo ho che kuro ni de ewu na me ni kuro na ewu mana aka keto bi ana o so edwuma me kofa me nua be ma ne bae no ana kuro no sa ba kese akuro ne bae mo kese no ya na chese yedi koji mo kotwa akwara ne nan no che twa akwara ne nan na akwara ne ba fie no andu busum ba ko ana wasi dua ana yesa de ba ji ne bio ana ji doctor no chiro adruma ese yenkotoman ana yekotoy akwara no mu do no wie no afida ne nan ho no joda ble no apeja abaso abofufunya ana omo se bia na yesame chomo ma yesame do ma edito so apai no jono she ayinum akronum ama se no abdidia ma ayekese asana jono pie je hono akrona didia ma se aben ne twa ama akrona ayekese aben ne twa ma akrona ayekese ese amini baby amafa chi doctor fo no mo ho no ana mo hwe ne ma me kakra akra ya dan no ya dan no na moja etu no sa na ediba mango se hospital ama oda ho se a me kasai na me su me hu baby amafa te me nua be ma no na no masem na o kai no ana me si dabi mi ko fa oba se betina me ho na che se wo ba gina so no akun me ba dia ana me de baba dan panifo na panifo na bo me na sa nyama na wo ho afri ho no Unua be ma ne kire mu a oye beifo pacho ai etu woni asuma ne se o meye dey pacho wo si masi ba no aka chen se odi be ya ma me baba no so won fan se ablabo no so akwara no so wonye dia ene onu onje onu ni tumi onu minua be ma na kasa wo tumi dada ana onu masi ba no asadi ni de ne ka no so won fan ku me baba no afa dana se Obaba no wadi mfie say pacho 22 Edon Rich dikai akola ne nan no asie ho no na yenya ntwae no dikai eyi ma ahwefo a obohwe Spiritus TV omohwe Kings TV edomomo ehwe Facebook ewo Nhyira 104.5 YouTube Nhyira TV na omo enhwe bi ebra na yenya ntwa akoda ne nan no a na ne nan no ewo ho no wi ya no wi a na fe bra itwa ne nan no ane sabre kro na sabe to ne sire mu no mami aha dabi me pe ne nan na se no ne o ne nan no ase ne o ne nan na se ne o ne nan no ase no ena me hwe mami I funny if an idea crow. Me pacho me te honey. I funny if an ado oban 9 nature. I refer more. Me pacho a cloud 9 and I'll show we a video. A banisano, a cloud 9 and I heard the sound. Medical hospital na ye one a panina. Na a debia but drug cronin to say in Kruma. She already droguswa. I don't near Juma a cronase na aka ayitru kan no so enche na mo sa de no na me de kompaibo ama okotina so le fie kakra ama akuro no ewu a o sun adwuma asa na
Minua bema ne ba ya esa eba. Mama na o kwa say odi diabetes anase. Me pa cho ye di kan be da mango se hospital no. Omu cheki, omu twa ne nan no ama me di kwahye machine mu wo. Ai ebo se kwa de wa iha. Me wure fi akuru no kakra. Omu anka se bia wo sa nyama no. Omu ba ji nso, omu twa ne mprensa. Adi shefidiem, omu se woni sa nyama no. Don't reach my man for her a brave chan and nine and crotchets is ne motum no. Oya baba wakama pa baba fe enya senke to akra na ohuna mania etisei aha ne nine wa na mohwe no se ne nine no esi ye ekudrie ti ba bi ekudrie na doctor ye na just say obetwa doctor twawie wa hwe sweet girl pa otim said the home of a year papa enya senketwa abaiwa emfrishia aduonu mienu hwe hawa atimi abetu no kwam arehu ye pa yefa say bra ka doctor twa ne 9 de ka ne ho ye fe kama ne no bra doctor twa ne 9 no edi na be say pacho omu kwa de na edi busum baako o hospital ho aka na otwe ma na di busum ya sa na omu twa ne 9 ma na musika samunchi ana ma omuti ama mi chinchin ya na sata mi so ma wo busum na otwe miensa ana omudi akwara no so ko eji ho nche na musika samu nchi no be ma no so ne kwatina no ho nche ma odi na otwe miensa aka busu na otwe na anya busumi sa na omutwa ne nan o sa ba fie no aka na otwe na anya busumi na ne nan bai na chese busumi eno did ho no mutwa ne nan no patran eno ba fie busumi pepepe patran ena yehwe busumi ne aba akire ne sirim adwa bi esi ho se ne o ma mesika ma mo se na ne sirim ayede na adwa ne twe no ena edi ko ji no na doctor ne se adwa de ye kru na enwu ye no enti na adwa twe no patran ahwefo dwa no ena ohwe e woni sirim no dwa no ena hu ne sa no but ohwe dwa we a different dwa kra kukuru e woni sirim ho atim se aye kru ya na ade bi tani mu yellow patran tamu futa bisaden o di dotu so na ebewu na ayetum ebebi ye yellow bebi so ayese ne perifo friend dwa no ya na ne suna yese sebe amama ya na ahoro bisa no enya sa patran ne na etwa no a patran ena dwa sa atwe patran ewurade edi asem kurani ababa wa kama wawo patro dabi no osun adwuma yare no ba no so ache patro efrasi ni nyina edi fie be se patro onya 10 years ene startie chi gusu prayer na akuru no ewu ye no na o sa se esun adwuma asana wiase arehu na ne papa we ne papa wo owo bebi a me frito nsu ho na ono wa nete me ni na nete na se ne sire mu a ayesa no edi anamo bio na doctor for nsi muntu anama omu katen se yentu no se wo se mayenja akwara ni wu che mo mala se ye ba hwa akwara no ma no atono nchumuso de omatumi ayafa ho bia no omu ye boye owo hospital ho tiresi ano omu si omu hia moja omu dia atuno so se be yakora no hu beton chomu gusu emi akro no man edeze owe pa chowo mango se hospital ozo mu hia moja pa cho hai ha ni nana etwa no a ena asaye sa no pa cho hai obaro tumi didi kakra akro ne ye ne yade a ontumi didi ton kakra ontumi didi wiase be peni sebe unwi anso yedi ka sie oni padua ne bi
Senumpo ekoto ama byway at the sebe preduasa. The night back and then Nansini and Antias Asiswa and co pe. Now sabrife ni Kurono as a frasie. Na emfonia ehuni sabre ne Kurono to say na ewu anasa fe na ahase. Pacho fa say asase na yekitu se ala yekese. Ya na yekese ko. Pacho yekese ntimi fa say we ba hospital ne omumia tama ye be mia ne meni hobi. Ntimi ba no hobe bi san se omumia no ohwe ne san. Ana o se o ma omumia de se ade na nimu da ho kama. Na so wodi mpa bota mechi a me hu beto me. Sana o kai. Oba no ho fe pa o. Pacho. Ne ho fe. O ye di ni. Pacho mi yangreni. Wako unchi akubisa. Pacho mi kwa bebre. Akubisa. Oko omse. Me kwa no. Omo se me kun ayemfu so. Nti gise me kun befi. Ansana. Nkola no hu beto. De ma titiriwa me dim le ka badamu ne se. Omo se we free mu a. Omo aka nyina so bawu. Ni chira. Omo ne se. Me mani we ka hwanson. Kicho na ida me so no ka hwanson. So omo se de eyale ne wono so sesi ano. Se ya nhwe ne we anya nkwa ne wo free mu a. Sa yale na eku we no ena be ku omo nyina. Afro. Why ne kan Nyankopon ne kan. Oma me ko mu ha me ti se sa hunhu ne ma nkola no we ne bresa ana onu so timi ka se mi nana ene ma me bren Aye o ya di for Prophet Joshua Eufia. Onu se bem na hwehwe akwade ha mu ahwe. Sampani ampa no kre se yetwitwa akwadare nan eso nam. Sebe eye wase na eye no. Ana se no chirim se ukwa se o papa en omo papa e bone je so ba fi na ade na o papa no pese obeku fi aba akola ho ato ye ka wase onisika ana ma ye ne de aba ne se onu so mo de nsanu mato no so anti so de nsaka na no a o ka bibia wonte ene so wonfa zanka na no akan se de obeti Obaka na nisu ti na obaka obati kama nso nsaka na ndi a uka ho se miniska ti wo hwama ne baba wa kama se pa efrenisa and they say minu aba ade pa na apese anyama o pa chon meso adofo ne mu mpanifo se asofo a aye di abatumi abo mma me ba hu beto na mi so o ma aka no so hu beto o mu chire ma me dim ne ka ba ayofo akodaro na ne kru no ana eguso ayi chire mo no ne nan no kru no ba ase nan na ase ama dokotatwa ne na ma sebe coordination benanti asasi so na so na yetwa no eba ne sirem sebe ma mo se e wo fine fasa o wa mango se hospital me chia se kru no da fine kru no awu baby a adwa ayi se kru ye wa adwa twiwu no te mi fa se kru ne bene abane twa ya se mo ya ma mi se kru no bene something no bene something pa na be alelenku ya no be alelenku ya no pa yampa se wodi pa ha do so asase so na se hu ha be ka ho namfam ha ho a ene da hu odefo odefo ne hwan me nua so bon sabe de wo gura to pre wa asase so e wo ha huru mu a tutumrika kwa India doctor ho enu ano no bia ni se India Prophet Joseph Mensah actually feeling.
nsa brebi mesi meye mede me Bible mu akwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye do ba ya me yes akwan ne ma wo no emble nko beble but one kasa so wo professor Kamu Nsem kakra Pacho bia no ho ache no a opeye die bia no omra prophet mensa ho ba ya oye bibi kakra ma no nyam ho se bia die no ekoso oban so na toy ne bi ade strasa na aye meska bansa me ba ne skan kita me kura me skan kita me na etumra odi 4G e ma ho ka so ba ya ma me e ma mpofa ni koye ka dia ka no me de be so on so oye ma me kama ese skana ba aba asisia no ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya to skadi bebre gwa ma o se o de ambre pu bi kura abra mi o se me mpa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka cho se wan kasa ba be chama de se o ka ya o ka se first me ka chire o kan wa ka sa sa kan na me se banko ade me we mfi da ampa na me tie na ya o de ambre pu kakra abra mi eye that's it ma me so when you shop me me fere so eja dabi eye because enye nipa yina na obe ya de be mo mpom be kai o pacha me das ya me sunshira na ade na ugusu no ebe koso sahwe me ka kire o nese se hia efre ni hia aho kire bi ma bi modda opa ahe na afribai Pacho me fi Obuase tonsia. Obuase atonsia. Pacho ai. Mame wasemu a wo bekan ano odin yi pa. O se den e de ko fa oban hawo no e bai. Pacho de ma me bana eyale ni se me baba wa ani nunua omo okun o makwara blim ana ba kubu ba ku nchi kitu ano penini bu kitu ano ana onu so ontumi mu no onu so tamabu ba kitu abi ana otui na penini huru koso odi ni na besi fom no ana bubo no hia ne nan no che didima na ne nan no ayekru che de chia ye ko hospital na ye kompa ebo na adofo so dumu ye nchi ye ya makro no awu amana kakitu abi che onyini ye no ana ese no onsu adwuma che ogusu su adwuma na ana mikro mu kofa menua be ma bi adi bai che akola ne de owo mi ho akola no wo mi ho no fiti ase na me baba wa ne se ni na ba ana di beye ma no se wonkun no papa ana akola ne so wonkun no papa ana ona na se so wonkun papa dia ene matwetwa wonan so enam ana akola ne kai che mpaebo no akola ne se be ni de wajai onye be ni bio ana edi wo ho che kuro ni de ewu na me ni kuro na ewu ma na akaketo bi ana o so edwuma me kofa me nua be ma ne bae no ana kuro no sa ba kese akuro ne bae mo kese no ya na che se yedi koji mo mo kotwa akola no nan no che twa akola no nan na akola no ba fie no andu busum ba ko ana osidua ana esa de be ji ni bio ana ji doctor no chiro adruma ese yenkotoman na yekotoy akola no mu do no wie no afida ne na Timeka mu next week bina preference baba sigota no sigota no mo go mo na yigota sigota la shishi sigota no me dey preference baba we wi ana me dey kapintin zo aba okay na de bottom na de akaw on say first ni afred you be offam eno so de bi beba okay ye be kire tete nyoma na ye nananum di ane ye se eni ho biem ye de nyina beba dwa wow tete nyoma pa we udi say aduane we be din say obenya prostate din say wonya stroke a obenya sa nyoma we nyina tete nyoma ye nananu no mu di tete na say yare ne ni ho pressure kra ne ni ho no kre but ene yade na ba ma ehun sunsanso so ba na ebe de e basro nti media tete nyoma ne me de ba maboa me ho me beba ni bibi abodi nso me de beba abodi so ka abodi me tete adibi ntine wo mu eno so me ni me heda ye bi aba ha no de nyoma beba me de nyoma beba pa maboa me ho
How did you who so beba? Oh, ni hu de se nkwala duane. En de se man bebrebe. We ka ma bebrebe num ye. Etono. Ogo we nye eton kasa yo body to ho. We ye menken menken ya toto na yatwi eno e ogo minimpa ena yo akapinti enso ho ena yo ofam ho ena okoko na body to enso ho minim ni nyina me pam chow ye ba chia obi a dodo akonya ba ko fo ntran so nche wa wo pa wo usisi ya woya uda na dua wudun so be tenansa na ade achi asma e how ekuro eda nkofo ho a doctor so obetwa wo nan so abra ne anya ho adwuma mu wo de epekura no den awodo na ofa ko vi mechirem ya na omu nim se ye de che uwi a mesrem me kama obi a wutie me yete ni yi awodo me se ye ho ye nchaage odi ne se mikru ne kwaku asomasi me papa ne kwa mentos mete ha uwi a na wabeda ya ase eye forms keke na obefa forms no enu more than 100 cedis kra uwi a na wabeda ya ase ene mekiremu ya mo bi ati ni because obi wa no onte ase no wo ha ya no bisa na me ba ya bepan ho ye mpam obi a wo ho enti udi yale bi ha wo na udi akini aye wo so asa ge telephone number ye wi a ne ato ye nkomo twetwe ne akire kwan ye fa so a ye ogo no na pressure bebebe a ba wi ase a ukun aye nko no me be kire oni oma udi a pressure na se be den ebitu afiri wokra number ne 0243 64 18 60 0243 64 18 60 pacho bakoso ye 050 88 50 293 050 88 50 293 pamcho ye kumasi askwa Kumasi City Mall no odu baby a mall no wona TV3 wo office ye wona chiwa okay ya me aduma china mo no nsia ne start adwuma over go fi on se na aka se abro na tete me tete no man de ya plan se ye beye ya me ya san akoyachi because no man bebrebe na me be kire nyinti a ye ma me no bebrebe hwehwem de ntima ye papa no bebrebe me ma ye mre eye noko de a ye de enuane ma ye papa no mudi me kan noko de a ma bebrebe nim oba bi be ye nkwan a enyom wo de be chi nkwan no ho ansa na wa starting nkwan na di ama wo ma ho to no na eje nyom bebrebe so pacho jene akakaduro ana garlic jene akakaduro na garlic ye wo ma hudo hono joda bleno apeja beso abofufunya ana mo se bia na ye same chomo ma ye same do ma edito so apaye na jono she ayinum akronum ama se no abdidia ma aye kese asana jono pie je hono akrona didia ma se aben ne twa ama krona ye kese aben ne twa ma akrona ye kese ese ameni baby a me fa chi doctor for no mo ho no ana mo hwe ne ma me kakra ya dan no ya dan no na moja etu no sa na ediba mango se hospital ama oda ho se sia me kasai na me so me hu baby a me fa te me nua be ma no na no masem na o kai no ana me si da bi mi ko fa oba se betina me ho na che se wo ba gina so no akun me ba dia ana me de ba ba dan panifo na panifo na bo me na sa nyama na wo ho afiri ho no Unua be ma ne kiremu a oye beifo pacho ai it one yasuma ne se o meye dey pacho wasi masi ba no akachen se odi be ya ma me baba no so won fan se ablabo no so akwara no so onye dia ene onu onje onu ni tumi onu aminu abe ma na kasa wo tumi dada ana onu masi ba no asadi ni de ne ka no so won fan ku me baba no afa dana se Obaba no wadi mfie say pacho 22 Edon Rich dikai akola no ne nan no ase ho no a na yenya ntwae no dikai eyi ma ahwefo a obohwe Spiritus TV obohwe Kings TV edomomo ehwe Facebook ewo Nhyira 104.5 YouTube Nhyira TV na omo enhwe bi ebra na yenya ntwa akoda ne nan no a na ne nan no ewo ho no wi ya no wi a na fe bra itwa ne nan no ene sa bre krona sa beto ne siremu no
Mami, aha. Nine asi. Yo, the nine asido. And na me. Mami. I ain't funny if I'm not the acro. Me pacho me ti honi. I ain't funny if I'm not oban nine nechiri. I refer more. Me pacho. Aclara nine, aha, and I will wait a video. Abana sano. Aclara nine, and I heard the sound. Medical hospital na ye one panina. Na ade bia ba drug kro nanim te se nkruma. Nche wo di drogu so a edro na nya djuma wo akro na se. Na aka ayitru kan no so. Nche na mo sa de no na medi kompaibo. Ama okoti na so le fie kakra. Ama akro no ewu a o sun adwuma asa na minu abema ne ba ya asa aba. Mami na o kwa se odi diabetes ana se. Me pa cho yedi kan be da mango se hospital no. Omu cheki, omu twane na no ama me de kwahye machine mu wo. Ai ebo se kwa de wa iha. Me we fi akro no kakra. Omu anka se bia wo sa nyama no. Omu ba ji nso, omu twane mprensa. Adi shefidiem, omu se oni sa nyama no. Dorich ma man for her ebra yitwa ne nan no ana crutches is ne moto no oya baba wa kama pa baba fe enya senketo akra na ohuna mane a etisei aha ne nan no a na mo hwe no se ne nan no esi ye ekudrie ti ba bi ekudrie na doctor ye na jo se obetwa doctor twawie wa hwe sweet girl pa otim se ne ho fe yi pa enya senketo abaiwa evrisha atuenu mienu hwe hawa etimi abetu no kwam arahu yi pa yefa se bra ka doctor twa ne de ka ne ho ye fe kama ne no bra doctor twa ne no edi na be se pacho omu kwa ende na edi busum baako o hospital ho aka na otwe mana di busum ansa na omu twa ne ma no ena musika samunchi ene ma omu ti ama mi chinchin ya na sata mi so ma wo busum na otwe miensa ana omu di akora no so ko eji ho nche na musika samunchi no be ma no so ne kwatina no ho nche ma odi na otwe miensa aka busu na otwe na anya busum sana omu twa ne nan o sa ba fie no aka na otwe na anya busumi na ne nan no bai na chese busumi eno di ho no mu twa ne nan no eno ba fie busumi pepepe ena yenhwe busumi ne aba kire ne sirim adwa bi esi ho se ne o ma me sika ma mo se na ne sirim wa de na adwa ne twe no ena edi ko ji no na doctor ne se adwa de ye kru na enwu ye no enti na adwa twe no ahwefo dwa no ena wo hwe e woni sirim no dwa no ena hu ne sa no but o hwe dwa we a different dwa kra kukuru e woni sirim ho etim se aye kru ya na ade bi tani mu yellow pacho tamu futa bisaden o di drotu so na ebewu na ayetu ebebi ye yellow bebi nso ayese ne empelifo friend dwa no ya na ne suna yese sebe amama ya na ahoro bi sa no enya sa pacho ne na etwa no a pacho ena dwa sa atwe pacho Ewurade adi asem kurani ababa wa kama wawo pacho dabi no osu adwuma yare ne baro so ache pacho efrasi ni nyina adi fie be se pacho onya 10 years ene start che gusu prayer na akrunu ewu ye no na o sa se esu adwuma sana Ewiase arahu na ne papa we ne papa wo awo bebi a me freto nsu ya ho na onu wa nete meni na nete na sese ne sire mu a ayesa no edi anamo bio na doctor for nsi muntu anama omutu omukate se yentu no se wo se mayenja akwara na iwu tinye mo mala se ye ba hwa akwara na no ato no nti muso de omatumi aya fa ho bia no
omu ye boye awo hospital ho ti se anu omu si omu hia moja omu dia atunu so se be yakora no hu beto no jo omu guso emi akro no man e de se owe pa cho wo mango se hospital also mu hia moja pa cho hai ha ni nana ye twa no a ena asaye sa no pa cho hai obaro timi didi kakra akro ne ye ne ya de a ontumi ndidi ton kakra ontumi didi Ewiase be peni sebe unwi anso yedi ka sie oni pedua ne bi sanumpo ekoto ama byway e de sebe mpreduasa de na ba ko ene nansini anantia asase so a enko pe na so sabrehwe ne kuro no asefrase na enfoni ya ehuni sabre ne kuro no te sei na ewu anasa fe na ahase pacho fa se asase na yekitu se ya yekese ya na yekese ko pacho yekese ntimi fa se ye ba hospital ne omumia tama ye ba mia ne meni hobi ntimi ba no hoba bi san se omumia no ohwe ne sen ana o se o ma omumia de se ade na nimu da ho kama na so wodi mpa bota mechi a me hu beto me sana okai oba no ho fe pa o pacho ne ho fe o ye di ni pacho me yangreni wako unchi akobisa pacho me kwa bebre akobisa okwa omse me kwa no omose me kun ayemfu so nti gise me kun befi ansana onkola no hu beto de ma titiriwa medim ne ka badamu ne se omose se we free mu a omo aka yin nyina so bawu ni chire ma yese me mane yen we ka ho anson kitwa na ida me so no ka ho anson so omose de eyale ne wono so sesi ano se ya nhwe ne we anya nkwa na o free mu a sa yale na eku we no ene be ku omo nyina afro ho ne kan nyankopon ne kan Oma me ko mu ha me ti se sa huhu ne ma kwala no we ne bresan ana onu so timi ka se mi nana ene ma me bren aye o yadi for our prophet Joshua Eufia onu se bem na hwehwe akodai ha mu ahwe sampani ampa no kre se yetwitwa akodare nan eso nam sebe eye wase na eye no ana se no chirim se ukwa se papa en omo papa e boneje so ba fie na ade na papa no pese obi ko fie ba akola mato ye ka osi onisika ana ma ye ne de aba ne se onu so mo de nsanu mato no so anchi so de nsaka na no a uka bibia wonte ene so wonfa nsanka na no akan se de obete ubaka na ni su tina ubaka obati kama so nsaka na no de a uka ho se miniska ti wo hwama ne baba wa kama se pa afrenisa and they say minu aba ede pa ana apese anyama o pa chon meso adofo no mu mpanifo se asofo a aye dia batumi abo mma me ban hu beton na mi so o ma aka no so hu beton mu tine ma me dem ne ka bai ayofo akodaro na ne kru no ana eguso papa aya abraho sempa na no ka se be ma no yeso ayemfum so bi na be ma no he wase wode nsaka na no aturi ajanum entwere bunu emma semfem what you say so onye ko wari se kim obana se de bia na be ma no na ese oye e ba ni se wona tia woti ni so yi samre wo he so de ho aka wura so nam he obi anim nti e be se no so akodago no so ofie ni ese ayemfum so bia onche ni hwenkola yi fanyi tunkola no on samra na samfom so no nkono reverse no so we akwe sunsun mu asem bia ehu se action drop na dani kurin sa ne man menti bida kofi
to be obia no omra no mechirem from so be na okoye ya edin so bo na ba akwara no so ma no mechire na so for Joshua we mi so be diagnose Mu Nsem na postmortem ni embalming ne be man de se tie bia ehia no so be na okoye ofi a this sense so bo na ba akwara no so no omra no mechirem ense be ye bia be chira bo na wani jano no mo ntini so nka no na kuma ntini yem na omre nso ya aso nyankopon refiu chete bia ode ye Bedazi pi eja osu and outain and can domino heba powder powder from kwa dia bedwa so amsrewa so ope karifi ahoden pa amsro bomode so benumbi ano powder o satrema egunsu ehiem na wanom ensu asabi ai de enwumre so sa na wanom mesrew ebeboa mo anya hoden yare bia si oni pedua mu epe waku wono ni nyina to betwa ama ho ato ni nyina ne se mesrew say diabetes stroke prostate ni pedua ne mu yo spinal cord anase yare bia coronavirus no eboa esi no kwan kra ni nyina se immune booster baby to immune system no na ma ni pedua ne nya hoden kuma se ade to apete ba bia Mr. Eba Astown Embrom ebi ho epidank Eba Astown Embrom Fredman Skill AAB Pharmacy were just run about Previous Pharmacy ewo Otafochi NTC Nhyira FM Security Point ubeje top high Eba Enterprise atunzu S-Line Junction ubeje bi na Princess Thina Drugstore I wokuchi honso ubeje bi numbers are 82 adre ni se ope dodo atua 0209 949215 0209 949215 and 0543 158 195 0543 158 195 food supplement Mr. Pebinom na emwa Everclean sanitizer sanitizer from kwa bedwa so a obi ampebi na onfa enya ne nsem alcohol ewumu 70% ebo ho ba 99.9 protection ni nyina se clean papa na aloe vera na umu no ema na yhwam na ka unsa ho a nya de ha obia bebre unsa no dache ebinum a da ko yam starch eno mape apetition afra ye de nam se sanitizer so nto bi da to ever clean sanitizer eno ena papa ni hwa kra down so 100 ml 20 200 ml 50 500 ml ni nyina obenya bi Bomode say obefa Everclean sanitizer na odi adi ujuma papa ahomka beverages and the bedwa so 0244365071 0244365071 delivery no free sa advert we FD4 omonsa chase pa na yede premui we Ghana's #1 sole distributor for quality and original wallpapers world class manufacturers omo ena eko asue na yakofa Alaska Star Enterprise de mapano ebi e de abedwa so they said to the adwuma uno de biada ye oto ade atade pa me na nkrofo bi si da ma me catch up say Mr. me ye de agya nkrofo nyanka etibo massement nkum no okina no me wu me bom din bone me ni papa bi okwa buruchire or the can so brew nuanum na car nam said na ene Ghana ha weda infant afesu ene kan so nyoma pake atem ne edi abusua no na mu nua kobra buruchi no de car se de ente saba ene mo antimi ahweso ye ni nyina ne se car de eye ma baabi enye ma baabi eti se wo pe ade papa pa oto a ebe che na ebe boa wo na how bia eni akira wallpapers Alaska Star Enterprise ediaba durable affordable and afin so ne bo no eda from sene medical car na ni empa de biada etu fie hia bi hotels restaurant asore hia bi bank for hia bi sana pubs omo pubs nya FM and TV stations awodo studios nyina monfa bi enkonje FM ade ese betuni nyina gu nam de Alaska abeteta ha mo akasa bo say yes me gampa na mayade kanyeti stores no bomra me to bi fanko ne mu ade to kra no ebe iza mo bi afisa ade na fenti twetwe dom edo mu round store mu salum ne barber shop nya mo ntungu so ne buoro me ka kire okra be onwanwa eda fombo ko senya kemewu anachi de nantie we are wholesaler we are retailer ana installer Mr. Obomodin Saudu ani bechirim no apebia to ubeti ho faso pi na ni nyina so okona aka se oye opani bra ofa kofi jima nko na ka se mra ni Alaska obechewo achede pa Alaska Star Enterprise okubasi adum ye ne Boss FM
and Indian Yemen Prudential Plaza and crime so your tip to Lin Yemen second more for 0554114878 0554114878 headquarters of quality and affordable wallpapers Alaska Star Enterprise True Van Hotel yade niema bebregu akwa mu say bemu odidi fie bedidi asre agu afuru so hwenkwai bejuju afrum se supika nasa broma wo tuo hwenkwa beti pru wa prum se True Van for mo ahwemenkwai dewa ewiase nkwai de nipa brema nkwai masa obra no adibi na be kakra na ye mioni di ya eti True Van for some kan tell say aduane say ope eye wie aduane no a de 10 o'clock no afre ya ka kire ye be siesie kama aduane bie ni asai so ayi ni bi say ye fufu ne nkwai ben na pe banku ene tilapia banku ene nkruma nkwai bayira anoa ene bodia mpesie asonson papa na emumu ahodo ana se dokro ne nam ena ohia meso bomode so be frɛ ni amfa de mro abrochire nuane bi etese jollof rice fried rice ene sauce bi ape bi beka mash potato with great chicken plain rice tomato sauce French fries ane chicken and fish ni nyina ebi wo mesro aduane amabodi wadi bi danka wankasa be Philip papa 15 cities na wajwade ye kes kenyina ya de aka ho True Van Hotel your 3 conference facilities ni nyina tumi fa up to 400 sitting capacity ya tetentamo so utim se coronavirus nti bobare so be kwa kodu dwuma nyina e ho your vine gardens eno so efedi pa be 2000 ene akire enya saketo akura True Van Hotel be hu ye e wa hoju hia so ye ba hoju run about between your friends 0205 322331 0205 322331 and 03220 21024 03220 21024 na oni edi nkomo multimedia yenya friendship aduenu enum yada bunyina mo ase 25 years enkrokro ene mountain twa so ademo ne afikyire motie na motie nso yabo magana kyekire ekonkai edi aseda yene so ne moya mayenti ahemfo ene yetiefo nyina yada mo ase thank you merci beaucoup danke gracia nagode yada munyina mo ase ye papa nyagopo Nhyira Canada Guitar Satellite and I'm doing so on we a new year chede promotion masa catch say mamunyina happy new year da bia new year na new year no Canada ama we nyina ye ne say watete ne maso hwe da bia metaka twi say entete ne maso hu ye twe ne yetete ne maso hwe ana utwa obi nso agigi hu na emum say wotete ade so ahwi yate so hwe 32 inches and 549 cedis. 40 inches 899. 43 inches 999 and 50 inches 1,699. Mr. Home Theaters or Fry Skinner Mabudi Bio Sada and your new high quality KDS. Brand new one, Nina, if your laptops are hold air conditioned deep freezers, microwaves, brand new CCTV cameras, fufu pounding machines, not be fear D and I said not be Juma. Nina will be just about your when your papa at all. So we are Benjuman or Ketuafa Contra General, Nina so banner only a better as a bench. Ya better to kakra krania maniama neche se wanka se utuan kakra na ye to kakra odi beba so no nya japade pi penisin su no so kuku ankrebe ma the Guitar Satellite Canada so ye no ubehwe our first floor family plaza building stores number 21 and 22 patazi so ye Adam House air patazi Main Street ye ben police depot friend 0244385128 0244385128 and 0207653031 0207653031 now what we need to come we 21st clinic one more kwadare pa se otoase and it's a be osre near for the hips and the thighs ebeka onase ebia na hotwetwe pa cervical ayi na wo misro bomodin so do woni be kiremu e wa asoe ho yakwadare wom papa wo house sa how no bi obaya hwim now how no ekokra
services no bi ni herbal treatment, machine treatment, any massage, lab, also a behwe mu je mu hwe yare kre ha wo. Diseases be at say diabetes, hypertension, ulcer, typhoid, waist pain, gonorrhea, syphilis, menstrual pains, stroke, prostate problems, can't sleep, dizziness. And I say yare bi afri wo pampa mu ekoka wonan ase. Ni odi tietia fam no yare bi wo di padua no bia. Yetu ase hwi. Just say sabe sense so yetu ase. Ye okubasi ahwa yare total filling station edi anwe. Enkan efie no a na eye amanten kase bank no mu no a ehwa ene wo. Enkran your domi market inside heavy 2 building no a sunwane your go to krom ene jam kroma junction ena edi anwe. Frey 0540 311 311 0540 311 another 311 na oni edi komo ye kwa manso na yenua bay asemo a edi bay yenka bi ban 03 22083581 83582 83583 83584 Asuo kwabenesi je kayampa wasi onipa nye asuo wubuonie enunti ukasate akomfo ya bia sanya owu ana ya nimguase komfo ya bi onfanya midin emapo ono enesesenke your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Ebramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anope bia ebono nsia pausima aduana ekosi nonso a yato ne din Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduanan ekosi awia dumienu anoso yato ne din Power Sports na fe no miensa ekosi no 9 eno so yato ne din Playoff na yede Memeda de no so ede asomo so don hwere miensa ena Memeda bia yetenase free anopa nonkono ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me bright kan kambodu kwabena oben afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also Bempa Ayala. The motive of Ghana football, I need a bigger interest, and I say, Bonnie, Christian, I do say, what is on the premise in Tiosu, just the boss was that is on copy. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas, Real Madrid against FC Barcelona, and then a Najman. Pomodia said the Bia on Mrs. Our program way, now the global show. Na me bae no so o di ayi part de bi di ma me se me fanye en ma no obusa me se ni kuta favor oil ni bi na me ka se ai protection oil and favor oil protection oil me nim di ni tin ba chena eni bi so na me di sram wada na ebo ba ya to fa o tina nia wanda bi besu sa just me so ready estate me di na tin na me ye powder ni di manem no na me di fe ayi oil no so slasa tisisia ni wato se de na osi na wa nanti se de na osi yale ye na ontimi nanti bi mu so mi ye we na ai wa no sale pa chi de bi wo so le dina na ne hu nyina wo so sa tisisia no e pese ehunu mane nanti na me hesa ampa se na ebi obi abe hu sa ampa akwala na ampa no nanti pa chi wa nanti kan oh, okay. But when you first time, me can buy me na me buy hanum last 2 years kora bebo na ya to me bani tiri mi na obi di ni ko jisika duro o aboasi me mpena bi no na anyew na ko nhyila no e pa cha ya mia nti sa ta mi nyina ya na me ka se me kan so ya na me ntimi nka kontimi sisi ano akwala no so ho e pa cho kan ye favor ni dia bia se me kan ni ba ya kan protection this no ya Psalm 91 23 na I'm about 23 ni okay yeah okay see eno na ade me ba no na se de na me hu me natia na attention si family no se de me hu se me ni pose me din o ba sisi am ho atom akala no so ho atom sisi ana ese ukọ o enyambo a ene o free happy ese ukọ nhyira ho me be friend na eje na ukọ a na ono ankasa waka no akoka ni se ne oba ya me ye ma mo a
ɛma sisi a hotɔ ne bibia aba nipa to me ba so no unje me hwe besi nde me bebia so unje me bibia na me da wasen pa so nyakopon wonsra mu nyina na me fam se aya na me ka se da bia me ka se Nhyira FM eni ho a me busia fo ne ko me Nhyira FM me busia penyi Nhyira de me pese one omwa kasa hello Uncle Majo. Nana kuya bantama bacho yenko. Uncle kakra mekan say yesterday papa no se baby o bia ti tie program na me bana ya resanti onko kro ne so na amamre wosie ye bia no omonye na me bana nyane na hoto na emwan Osami etio ade no am say this omoko mu hoto de tie no papa no be ya ko no kro mu a me sure denka hoto be ba da yo that's pa hello Father udini bayo akaza free ni die mu a me dia na city boy me do de po ase awini kwanta yo baba wadaro ma me cha na ji anende enokore o se o papa no sorry gina no na so na oko omukuru mu ko ya mamre se be ya ahoto so be ba abusuanum isa se we ewu na se omo maka nyina be wudi a ano de no ni be ba akokora wu atisei ndiwe de na daro ma na Nhyira fo so yenim se we kwara o man kok omukuru mu ko na yenim se mo betimi atwene tew e wa ha ma ye da se that's ba nyame enka ho hello menne tekra na be di de kumasi asafo mpacho yenko kofi nyamenum ni aya na tuma bia na aveho asetun asemu mekoso no makane de bia me se nipa ho akono chenchena what you say chena be se ya tokene ni nipa obeda pu nipa mana yi obeda tu nipa to atwa mana yi no wakasa kura obokopu ni bia mwe ho pa no wakase bia ade no ontimi modin hwe bia ade na kosi we comotive engine so pe eti basre sadi ekhafu pen posne kama dampan eti papa ni wotie eti basre baby wo bi on fa mirika ene be ya ne ba ne benya na yaresa that's father na be di de hello udini baby afrefi ne karfasi akyase bana bacho o te se wafidie no eye dede kakrade badum no yo yetio udini baby akasefre me kasefla akyase ya frame George Koku George ma frame ne se papa no e se o mane ni brena oje ne ba no na ye papa ba ko bi di de na o kan se nipa ho ehia chen nche mu se de be e no kra pa so amana ni ana ho na wa anyere ne ho a e de nsem bebre beba se na ni bre a Nhyira fo so me gimu di sam so me reboa no ma fem no ye dance pa nyankopon Nhyira hello Kosimajo abjo so di ni baby a okasa free Samson Petia tankasu yo yetio nyankopon Nhyira me giwa pa mo yera mutimbu ama baba ya imaye yo ye dance pa hello udini baby akasa free mpacho me kasa free nkulo kwa me ya frame Kalim yetio oh Kalim kafra wa humano efrato hello udini baby akasa free Obakofi midiane na naboati to na frame slam kasa free nkawe yo nana yetio Obakofi nsemi ayura ho papa enti panyi bewu ama nkora transo so nyina asa abeko na ese ase papa no se wanye ne ho a otime nye nkwala no se ma me ne kama me ne se papa so aton sama no ade cha no papa dia aka wogitum emo no sia na asana sa foforo nsia ba ko ba wogitum nsia ba ko ba wonye ntum papa na nye ne ho a nkwa no otime nye nkwala no te be se asofo no mo studio hello kafra aha ene do fra djuba no ebese ye mami wo hei wasoso da IP honhom timi wura no ma ne bro ne kru pa na de ne kofa werum nyina bae
Kwame mami nti osima ba kona fe ye ne nkotwe nkomo. Angel Dominion International sorry makopimi ayo di for Joseph Mensah one benefit of Israel friend one din se guno so bom pa di mo di guno so bi no se akwai je Bible fansafo ka ho ko na fa ko di juma ampa oba no di juma pa o de sanipa mpempem yade ntintra oto so eno achi o the Angel protection oil some 9123 aba dwaso so bi anya bi no yusu bi sanse essentially edi achi e pachomnya anatomy Angel we empatuo Sesini Pano so Edauso me patrol so one you so Angel protection oil some 9123 Warin send some go ye crack because by ya kofa ni be me e patrol nya so boafo no oba obe transmogrifa no the oil no bia na ebe transmogrifa no na bibia awie pe yo yefum na ato a bibia yefum spiritual attack kwantuo kwa si otade yonto nyoma bc basa ohia some 9123 ope fever padia some 23 and oyusu Bra Nhyira FM security checkpoint obenye bi no atobi no akọ yusu na bia aye kama wa brabum obetumi akọ Germany Frankfurt Owura Peter Osei Mensah ho US Virginia Roxy enso honom London Mitcham CR4 no ahwe lady achiri kwan Belly Street 91900 Ghent and also London Isaac Yaboatin enso ho for Joseph Mensah ayejuma ewo Kumasi Etimetim Bola Junction ipacho Onimam Ponting for Joseph Mensah ewo Etimetim Bola hona oyejuma ewo Kumasi Yawada ipacho Edwada enabnada Juada Ebnada and odi for Joseph Mensah Enkodiasia ewo Etimetim Bola Junction na fe Nkranso Amasamai Stadium Junction Jarvis ona onso Yawada and afe Memeneda Yawada Memeneda Nkran Amasamai Stadium Junction Jarvis Hope na fe Nkoko Trado Salvation School also and also Kwesia de Bia no akosha odi for Joseph Mensah ho odi for Joseph Mensah the phone numbers near 0504 604122 0504 604122 and 055 4477959 055 4477959 Power Specialist Clinic Yadi bia last stop any one aboboano udru wan say den etu ayira anwumei wasemi mboso nchireo want to yadia enkasa kwa unya ayarisa abodi anakofa hepatitis noko hepatitis typhoid ulcer hernia infertility diabetes sexual weakness blood pressure abodi afani nakoda Power Specialist Clinic massage physiotherapy nina oyebi ona sweye enu ahudo wetu apeti no e bacha no so anatomy ni herbatin herbal powder and a mixture herbatin herbal powder and a mixture immune booster e boostu onkwamwa no e kenyawom mo nya hode empo covid-19 ontimi emurum de biada cough care herbal mixture obo wache okukwa ire time shanenso se covid-19 symptoms no me bacho waso ka ho bi timi anyeja ho kra esokope cough care herbal mixture na transmogrify wano ntententem Jirika jiri herbal mixture bema na jofun bema no yekodo honhom bema simijuso wobrenie ohia jiri kajiri obekom wompaso mobano ama mo piafo da ceramite jiri obejanse ponko jiri bejanse machine twa blocks no say train chuku chaka chu jiri efani say ejet tuato ejebe tuato pa and don't reach your mfenia gro den nyina jet tuato from January to December jet tuato aye jiri adua ya Malamex and tonic wonim betoso mwatimi atibiedi na transmogrifa malaria no mwajina so peme ntontuma wiache wako diagnose moja Dr. SNP wase aye malaria therefore na yeti wo aye adua ya Malamex na wonim betoso padia aye tonic na dia ka ho na ebia awie peyo wonim betoso awie no woni yide woni mpna entibo wura Power Specialist Restaurant ne ko di good na nom kakra aduani bia ebi ho aduani bia ebi ewo Power Specialist Restaurant make house
weekend no special tuzafi fufu banku abitie enkwan so power wom ye papa pasanse ho ye power specialist restaurant Kumasi Atonsu Feyase Just Bro filling station sharing ho and American pusa homa ye 0244 544 422 0244 544 422 0200 383831 0200 383831 Franco Asuen Makope Meduo dia and a home of quality phones and computers. Mentum was here, Namen Dagono Suncho, Samsung and earphones no, Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Apple, Ebio Franco Asweye, TV or satellite TV, Cynic. Skyward Navi Asano, a patch of accessories and patch of extra in here, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smart watches, car chargers, phone chargers, and I feel all type of phone cases and protectors, power bank, cable, Wi-Fi, modem, Bluetooth, then you Franco Asuena Soko, branches, Baku Ensia, and also post-mortem in here, Adum Babu Bazaar, Ufranako Ejaba House, Adum Ufranako YFM office, Melcom Shermu, Prudential Bank Sherimu and Afe Kufo Clinic Sherimu. Ipaji Chacho Eye Keo Morocco Ufranako MTN office. Franco Sebe business and upon watche. And upon do kosi area no mienu or chow achadi a t-shirt ya chwanin Franco FA papa. And any Franco for any income it was 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538602 0501 538602 Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Odifo Samuel Power Ministry headquarters Osubiamra Akwanche papa ano Oshawun sem no kansem cho no ma akwanche enso from ne ehase eye adwuma anyne wosi musa se wari se munkoye adwuma se munkoye na obi jibema na se oba no wotonde ye nto sunsumi tata tete spiritual marriage na Odifo Samuel Power Ministry hone headquarters esoko na obwaw na halnyina efruso ma unya free plus dom Odifo Samuel Power Ministry Odifo ye adwuma joada ekosi memreda anopa no nsianefa kosi awia no miensa no asori so ehefa na behu no Kumasi Mensha traffic light Ejaba family house hona behu Odifo Samuel anwune yo so to nkra o twem ewo 0504 588 454 0504 588 545 and 0278 405519 0578 405519 I care about Center one nakofa paroni bam wonder bam no ebedwaso insudo sasabro ebedie him kata ebedoso wachika se wachiri bremo ohia paroni bam aka wonder bam enya senketo paroni no ho anu de papa paroni aso mai bi dasramete baby o ya de sra wahwim na transmogrify no wonte how paroni paroni ba mo abagana hapa de no kwasem ni ewa ahoden so ye no na iba ko na aka paroni ye number 1 awurade nyankopo aka wonder bam ipacho anatomy ni hisi yade asa wo ya bonaba nipa bia wo nipa wonya wo obi o kwa hwena chidin ya se kan center boat etu afrodia sisiedi ha ipacho nyesa nyankopo obo wo ohia paroni bam wonder bam no hia bi wate na fe John Payne wepra accident akunya no on say edan ho diba on say ateti wo ohia paroni bam prebisha ho nansen so toto eyi ne ho ohia paroni bam rheumatism transmogrify no tipaye asoben ohia paroni bam aka wonder bam and no the tosumie no pacho mensan kasa paroni e badwuma se magic
Healthcare Ointment. Pompo at transmogrify Hunam Pimpos Ajiwamafa, Hunamisa Gruchi. I'm for what is centrally Jiba Nante Ma Pro Nina Ohia. Healthcare Ointment. Na Sisio Kamakama Pampa Bonnie in every hop. Nafe New Sentence. Healthcare Ointment. I may come for Amawo. To do a 2 Uncle I Care Herbal Center. I was Jesu Abenkro. What Namani 0243 035-898 035-898 Enway Paroni Bam, Wonder Bam no, and have a Healthcare Ointment no, Obenya Bio Freddy Mens, Colinac, KAK Pharmacy, Habme, Misty, Danny Herba, Beto in Rubiano, Chekamika Shop, Herba Shop, Pharmacy Biaqua, Busa, Wonder Bam, a Paroni Bam, and have a Healthcare Ointment, and one where we Palogo Bites, Palogo Alogo. Alogo lege mao obibini black man etu apetie odi kan bruku tu be just na bruku tu no obroni numbi wo free bien odisi no se o bruku tu obini as transmogrify wasisem kura we ye palogo bites yankasa yensa kakadu Ninima hudu awono ekoye pa senti eso numbie ni se smelly good tasty good no hangover enye ofu insa ukono ofu insa adachina num nzu a na nam down feri nipa cho wenye ofu insa uhia palogo bitters na me kan fama wo fd atim so say pai si obia entwebi bodi mfiedu nwotwe kona twa palogo bitters ema mema hoden monu ntoso motimiti bidi esuru di from di na wie peyo debe bia ona miensa Udi mienu nantia wiade bako nantia najo bako nantia najo nmpacho ania hodi aye palogo bitters ya affordable easy to carry we ton sabia no betuma koke obolo John Brown winning we se kwa nkroma Oka se palogo bitters kwa me gong na dago no so na me so ma giatum na bebi no matwa bie no maton bie no manya sika boom eno anu wawie me sin kono mo fuinsa Tisacro and your palogo bitters. One numbers near 020-8183-018 020-8183-018 0244-620-294 0244-620-294 Palogo bitters Kettle Edu Palogo bitters Koti Edru Coffee for infamy case Mponia Bretu Abusu Penny Reverend I wipe Boamanomi kind. On your back, my info a year. Bad penny a yanana a jewa and when you were tossed me and penny for that one new a duco be fijase. No penny for 20 crew 2 back doing such a washing in ano. I was in Fantumanim, Samon Samano, Mon Samna Palagoon, and Fanny Bedawamo. Fanny Bedawam. Yes, I'm de bao brasso na Ewiase Mu Nsem ne tete dabi fa nyina ko dan panifo krom ho na mo nso anom famamo na fi won se twa mo hye nyina no pe bia ye mpuntujuma bone atwebe ho ahu na mo bi fa mpuntujuma tinyame yad mo china me ne bo afu ye ko pensa achire bi na ye de mpuntujuma mpuntujuma ye pa wuti Ewiase Mu Nsem 104.5 FM ye from me kwame gong mami udi di say Maria. Achai. What did you say? Me fear na. Mintimi huka. Just oh mammy I'm modit. Achai. You ain't everybody. Pacha me free Jacobu Sansi. Maria, a dear na wa drew baby at me so krumunu pono. Mintimi who are the current amana basa. Church won't say no chair, also die na day. Pacho. Ti mene me kuniti hono no me wale ne me kata esi ebrem. Wona wa no so ne wa wo. O wale me ne me kata esi ebrem. Ana no so ya blend e ba ya e be bo bra be pem sabre. Mene ne nte basa basa. Mo wo say. Ma wo nwotwe na mienu afrem. Akansia. Ti afra senkwa na sa nsam we nyina ba ayale we ba ma adayeso basa. Ti dayeso no ba ya no ana me se me da ho ana abaya bi me so da ya na obaya dana no oba no aha na nia na spirit ni wura me makoma dayeso no dayeso spirit ana me se makoma etio enti me bɔ me kunu no wada ya ne ma
na opeje ne ti se pe na abaya ne de nani ahwe bontenim nti sabe 4 times me sole ye no eno no echire ebium ana me sanso da ye na baya ne san be bo me kateso na baya abaya kro no abaya kro na ono nso nanim no ote ben ye nti ade achi ya na me yese sa abaya no so kuma se ekọ school no ba obechia me ne me kunu me ne maame ne papa nso ye free nti ama me yale na me nye me bai am wo na ma wo na chibiom ti me yale ne maame no kọ Pentecost asori ana mpanimfo no me baba akọ na wase omo so omo pet de oyale pa se yemfa ne mra no mbom pa yeman ti me ya musulmini nti me gina hwa na me se nka me kunu pene ya nka me koma ye bom pa yemame na me ho kire me hunde me yem ho ti me kunu ka tia me se na wo gina ho ne ya be bom pa ya amame ana me se ane ne na ya me de na me kofa amatare ye hye ye na me no wo mo koye ye bo bom pa yemame ana nyame asue ma asunwiem ena ja asorfo no so asomu wa tuntum ba yo mutietie ma aye wo mo de ana mo ye se ma me na wote ben me no o me no nuane ye den o me no nuane ma me nti oba ya nso wo hwe me ne ti me ne ntete bone sa ne baba ya no wo ba ho nyina ba chia me kunu na me fa bibi nsusu enti e ba sa no ameka sa me so da ye hu no 4 days ena me tuhwe makoma etio ade ba asam ni me ne obia nso nkoye na renti na sa asam we aba ne sei enti aye sa na duane nyama akonno nsuo nyama akonno ana me kunu dim ko hospital nsuo koto ansia still me ba ye mentimi ndidi o se de me ba ye mentimi still ntimi ba ye mentimi ndim nsuo ebiom ale ne sa ba ye nsuo koto anum sa nti opie bonten se okoto mota abre ma hwese metimi anum kakra wo ba na obi hu ye na wase ai isifo yase wo yere ne yare na wase ani o eni nti na ma to mot se me de koma na hwese obetimi anum ana obi ka se wa hu uma bi wo bebi nti ebi anya hospital yale won fa na mane mano no won fa menko ti abla wati hono ma me ka se me sole ma hu meti me kasa me kunu ha wo mua me hu ade kronti ne yente sa me se namba na yede ma fa me ko ne yanko hwe de kura ha me wo fi me be 3 times me bisa na me se na wo nko me kasa hu fi me ana wati am se me kwa me nko na wo sika ye nyina ye ko ana ja me ko ye ti me ko ye na papa mfrem wa se wura me se papa ye papa yi ye nua bai kodru ni nchen ofre no otie wura eno se papa akwa se bra odifo no eda so ndewa nyankopɔ frɛ no samwade wati mi wura kasa no akwa metie eti hono asɛm a papa ne kae no asɛm kɛseɛ pa nansa na no Dr. Mensa Ekrado ha wasoma ne bɔfo Dr. Amani Kwate sɛ ɔmfa nkra bi emre meso sima kakra bi achi ne yasan aba efia ne no abetra mesrɛ mo a munyi afidie ne mfra enu abɛyɛ asɛmi sɛ ne ano esi eden no me kra metie no me nko ama so tie nye tie bi na mfa mo ho bra dok e mo akwa ba je ko fi me joso na pom ti say Eradi adum na so you to say Eradi adum nya Dr. Mensa Batakalina na ene wanhye nanso na ehu wo hyede ne ne ke ehu bro nyasem ketwa nyame adum so fi enura ebei efri edwoada no ebei no me nka nkoche bi free juada ya no se de Dr. Mensa keka ne ho ene ensemu esisi kotwi no anodin na ye ka no sa ne ye ka de Awurade ase se nimdi ode ma na koa Dr. Wonder no so de ye adwuma na nyame ta na chi na bibia nso eko kama sa enti obi a oba Dr. Mensa ba clinic bia na hu se ye ba fidie so a sabi onye kasa tenten keke dabi na ye kan ye Dr. Mensa tumidi ahaban yo na enam so ma yade bi ba Dr. Mensa ye ba clinic bia no Dr. Mensa twa fa so na ya dance ye
mesi bebre noa onso bi e wa wote yenka da bia wo fidie so a wode na wode ochena saa ne beba no so na yade na wiewie no kura nanso wo mom yesitie tu anamon hwɛ Dr. Mensa chiri kwan no de ne wo mafom ho adiwo na yare na abo mo so a wode anante a de chinchia anu nnura ne ade a entumi nkoro no obetu a Dr. Mensa entem so na ne ho aba no saa na ekoso ewo ye clinic wo enu nti ne yekamfo ma wo no Dr. Mensa de se de akada bi otrase ye adwuma se memre do kwase do wo ye adwuma se nsuo to emframa fo nsuo no won de wo ho a wo ye adwuma wo dia ne se wo be ye hye no ba kotwi gini depo Dr. Mensa Herbal Clinic no be share Dr. Wonder na yare kro na ba so a eteti wumfie bebre a wo ye bia se no betumi ne nso eda so tim de tim no odi aba Dr. Mensa ho na entam so apedruamo kama ama yade na aba so nako numbers a yedi adwuma no eni yo 0245 958 768 0245 958 768 0209 500 273 0209 500 273 obetimi so afa 0271 173 551 0271 173 551 and 0209 500 273 0209 500 273 number C ena Dr. Mensa Herbal Clinic yere yejuma ewu bia be free bia ba jo se no be din komoni abo yare ndi ababat kokoma to yem na nyamensa wa maso okotwi ne ayare sa pie ho ne adomu edi ho adanse no a nanka ebia wunya ya nanka de odi adanse wunya ya nanka ye wa nanzo anya wa gisa wo watu anamo ansa eno de se ebe ye wa de wo ntu ho anamo a nya de adanse nkofo die no ebie bi be so de kire wo nyina ne se Dr. Mensa trasi kotwia yade ho kire no Dr. Mensa trasi wo kotwia na yade bia bre ne ho ase Dr. Mensa trasi wo kotwia na ya danse Dr. Mensa trasi wo kotwia na ne oyare bia nya ni daso enu ntimma bibia nsu kwan se odu ho ba be che Dr. Mensa nyame adom ochena ya wo ya wo trasi anopa no so ne fa aya djuma akosi anwumre nunum ema bibia nsu kwan wo de ya hihye na fa be hia Dr. Wonder no na unya bedu ho a ena de ye kan no obeti asenwu sampa sada ye ka Dr. Mensa sem ka Dr. Mensa sem na senye agudie enya hoteso ena enya kasatenten nemu ye kan ye Dr. Mensa tumiri haban ni nubunanom eyo a na enwonwa enti onya abasobo na nkrofo nso bo na mrane ahodo na nkrofo hoho no pegya no enye kwawo na wo mo a sa ne nimni o mahunu ena o nimni o mati no nimni o manya enti na ema sa nkofo ni nyina ni age a otisi se Dr. Wonder obisi Dr. Miracle obisi Herbal Professor ene mrane ahodo pi no a nkofo ebon enye kwa ni nyina ye de Dr. Mensa yo no ehu ani gie ene nkofo de bon mrane sa no ne ma nananom de yesi ye kan ya ebe fie mi so otwe hu nwi Jakofi me na ba ko wu ase bubu anwa na je se o kai kra o hu ano o kai wo hu ano sa na etie no bi ko tibi de ne toro kra akora kra wo hu ne da nyina ye enkrofo ni gie o mami ka mami ya sam kire se oba ho bagie dura wo ya nyame adom so oguso wo ya duro no ena ne yonko besra no na wode ayensie ano so mi ma fa ba ko ye nyina ne ho akire na ode wonya mu kwan ya de ako wono nso nko no maduro ba ko no de ayensi ko fa he no a onyanta na wonde wase me de me Dr. Mensa me nko ne hoda menim ni da na me de ne di na akofo obi aduranom asem enti ye kan danse no apie no abebre kwa saa ne ye no na eno so ehye nyame anu nyam ye kan no na ye kasi so se enkrabata no eye nkono ena wo Ghana ha emu bia be hihye yakopie ho bia no nyame adom so adanse apie kotwi no ebi apie ho mfidia Dr. Mensa de yejimo ewukotwi yetwa ska hodo nyina bi ye laptop hodo nyina bi no so saa na nkrobata aka no nyina so ye no entu kodu nkran a
ubetima ko Madina Zongo Junction Oman FM danu emu ye hwa ye adwuntimo mu cramp ene temane potemu nyina so mode no ewo Madina Zongo Junction Oman FM abusanu emu ene ye won krobata ba kon so ewo kasoa no ye ne Nsania Senior High School nu ene di hwe ne mu Kofodia de ye wo Old Sota House Kofodia Old Sota House bebia wo bia Kofodia potem ho no uba Old Sota House wa onso ayaresa pie kotwi no ebia pie ho a wonso binya wa yaresa sanso ne wo sunyan no your prayer run about tigo office in Chenwa yani Old Municipal Hospital no na eyen hwe ne mu ene ye wo Takrade Secondary College opposite ewo Esipon na ye wo Takwan so Dr. Force hwe ni mu wa behu Dr. Mensa ye ba clinic enye honko ye wo se hwedwuna se omo main market wa body for you so ho be hu Dr. Mensa back clinic ye ben Adum Coastal intimo mo se hwempotem nyina no mo dia Dr. Mensa dia bramu no wo dwunase market ho unsa ebeka Dr. Mensa Herbal Clinic ene ye wo dunkwa onofe no ye ni Solar FM ena edin hwane mu ewo ho enti ba bia ben ubia no wo de ekọ na kọja yaresa ye kan bi obi won so ebia no me de matonka mahun krobata nkro no nyina nanso de yade na bubu na gu wono ntumi emma ono so betima ne Dr. Mensa ye hyehyeye a ye fense home clinic na home clinic no wo bomode na friend number 72 dwai a ye beba aba behwew ba bia wo bia no ye ba nurse foka ho doctor foka ho no wo bibia kama fiso senienka wo ba kotwe ebe ye no saa pepepe na ye de ato wo fie ho ni abaya ma fefefe kama a saa dwumadie ye didi ko Ghana fa na ba bia enti home clinic no so eye na dwuma saa so na mo wabro chire nso Dr. Mensa se frɛ no na wo so nsani no mra ba bia wo bia no wo so frɛ Dr. Mensa ni din koma obesani no abro fefefe kama ni nyina mu no number si na obefre a 0209 500 273 0209 500 273 0209 500 273 and I bet you 0271 173 551 0271 173 551 and I say 0245 958 768 0245 958 768 number C and Dr. Mensa de Yejuma and can say nyame adom ochra no pa no so ne fa a Dr. Mensa trust no yade bie be pie kotwi bia ho akere no na wo de etena ho ama yade na de usunkunim wo bra Dr. Mensa wo ho eya bibidro no de yejuma inubna nuyankasa nuya haban ni hininom na Dr. Mensa kabomu no de ye ejuma ono ankasa ye de kwaye a okofamu nuya ni nyina de ba haban ni nyina kotifiri ho ne de aba production kama baba ye nuya nyina nti Dr. Mensa se nedro ekawa die ne yade ye bekoso atara ni padua mu bio enu nti na mpese wo be ye monto wo pii no na wutie ya no to anamo abraba ye boyi eya na muntu wo wutu anamo no wu na ne wo hwe no nsa ebetumi aka enti ayaresa ope no wutu anamo do ni kire Dr. Mensa Herbal Clinic kumasi ya ne okotwi Guinness depo ha baby agina bia benya ka eba kotwi usimesi wo Dr. Mensa nkwantane so se uja so full line so uja be po junction uja kejetia anase tek ana atonsu anase tafu baby ya santasi run about jiru run about abrepo junction baby asi me kokotwi Dr. Wonder ho ka bia obefro no ka che driver na meet no odu ho obesi obuso obedu kotwi no ye soundboard ni si wo fefe kama kwan na da soundboard na se no a na eba Dr. Mensa Herbal Clinic na mai ka che se kotwi so Samenk retimem no wo ba ya se bia Dr. Mensa se yemfa na duro no a eye immune system booster duro no bi nka ho na kokono boost immune system no me ne pedua no ho nya dene na ma pedua kwa na nyina sisi no so ye kama na enye na djuma se ne odoma nkoma ye no na emua ma akwa no ye adwuma na ebua ma se duro bi na anom se duane bi na adia na
esan say ye na dwuma yi ntino emu ahoden no na onsaka no ntam so sadru ye fe ne Samenk Retmem herbal powder e wodwa so be bia to amibiduru onsa beka bi memadro ne de eye topa ye Samenk herbal capsules na ne de kubensuo na enom ti be manya kubensuo na yi capsules no mienum na amene koto yam se gunade a ene na chese wo no afide wo be ya adwuma se be ma na mabibia aye kama ona esiesia wade no ya wade yi nti mema nyina hia sadru ne bi ye de kubensuo na enom eye topa ye sadru ema anum bi na mo ma ne to a om de komo mu kunum ye fe ne Samenk herbal capsules uba ye clinic obi nya bi na ba bi eto abibiduru no onsa beka bi Samenk black powder no so e detoxify system no ye wuduro ne nieme boni bi woni pedua no free ho e ma ne pedua no ho to no eno so e wudwa so baby eto abibiduru bi a onsa beka bi anaba Dr. Mensa herbal clinic so a onsa beka bi kokoduro no de ni din no honam se ye fe ne Samenk co capsules we nyina ye Dr. Mensa nsa no adwuma a onsa ka bi a eboa papa esiesie ni pedua no e ma ho to me kan Dr. Mensa say baby a obekọ a ye to abibiduru bi abusa onsa beka bi anaba ye clinic no nkrobata bi anso a eno so obenya bi ato opede dudu mu ato akoton so a eno so numbers abde tu dwa no a obetimi afre 0245 958 768 0245 958 768 and 0209 500 273 0209 500 273 and 0271 173 551 0271 173 551 number C and Dr. Mensa ede yejuma dia ka bia ye yade bia ha ni pedua no meka se mamo yade so nanso na ado hu nanim ni pedua no se de tie nanim ni ekoso ni pedua no uri san sesa ba ni pedua nyansesan ye pa niema nheda nkoyi wankasa wonim enti yan hye na be hye Dr. Mensa enfo ne se de yade ne tie ni fidudu atran so e be pie Dr. Mensa ye ba clinic dia ene Dr. Mensa ba kire ni sampa wono no yade bia no ne master ewo ho enti se yade no how dia hwehwe ne master na kiri kwan ene Dr. Wonder no mfa dupan kan na yade aba so ne nko ne nyina nkabom na awurade ase isan se tumi ode ama na ko Dr. Wonder ode ye adwuma na ne wo bie wo haban ho ne adoma chede so nko de ache na ko Dr. Mensa no ode ye adwuma no no kwasam ne se ampa emu do na eye tumi a ifrasa fo awurade na Dr. Mensa de ye adwuma enti ma bibi nsu kwan nyame yade mo chana no pa acha no so ne fa jakofi na Dr. Wonder the miraculous doctor no na watrase kojobo aje papa watrase sade a ene na abam sasura no kan ho abam enya sam ketwa no wasaye na ade ne biu na aya danse na amabusuan so nyina ni age esan se yade ba ko eba osi we ma sika na we ba fode ma we manu muba money da bia sam kro no a eba sa kwa na se wo ya yade so amabusuan no enti we Dr. Mensa chi kwan no twasem no sutie ma na afi enane ne gisem emu bia no so ne fa nyame adom o kira Dr. Mensa betrase memre da ne kosiara nyina so ye adwuma enti da bia ye ho fra no pa no so ne fa kosi anwumre nunum enti dia ne se da bia obati wani a o haw bi ba ne pedua mu no we Dr. Mensa kiri kwan na onsansi fo mo da nyame adom so Dr. Mensa e wo track record no kire sampa obi o yare no ba na so ye bia no o de duru kana na ya danse ajaku fi anwumre so da ase se da o ma yakonya na yede nsempa na mo fidi kesi su ema yetiefo nyina nso yenso da asepa nyankopon enka ho Dr. Mensa asoye ene ko no ye to aso Ewiase Mu Nsem so wase ukunu no woni mi se wo woyire na mi se minimo menkwa na menenete na me yale dada ana ja yale na ye kakra na menama na medidi dwa kakra chese se meto asi ya ebra mo ko papa horo ohun wa no se ra unim se ukunu ewoyire wo hwe wie ya na wase wonim se ukunu no wo woye na mse minnim ana wase oba ne wonim kwan a wode wo faso me kunu sika na wode ma no wonim kwan kro wode wo faso na mse minnim papa wase wode wonam nnuro so ana ukunu no so ya kire na adwene ti wo kasa na mse papa ampa enam wo die yiwo se oda dem pa me hu koka ne se pe no amoa no ho me se dia pa na dia ya me kuni me hu no bi da wo do ho koka no na wa amoa se kanka bi no se wada se pe na ne nsa kotom so no wanya ne se pe no wa amma ne nsa no so se de ne ya ma hye no
Miss enti me ba ya metuhwe ya sa kese wo hunu se me nipa a me yale na me se de ba asem ni nti papa na ka chem se wo license wo se wo ko na se me ko ka che na onti ase a menene mla ti asam mi si afuo mu wo sa akatesia no ho na me se ampa ye don ye di nkomo me hu se wo ko fa akatesia no nkomo aba ni nyina me nim ho ba eno ase me nim se akwala na office school ba no abechia me nim se ya me ba na me nim se me ne wo no no bibi afi wonim se wo kra no sa me hu se wo ne na agena dakoro na ma aka se bia me kunu bibi no nti me ba ya na me ye se me wale ne sirem so 3 days pepepe na me dwane ana chinchina wo twe me de me ba ha am pempen so de ma beduro nti me ba na me se papa ayiko ana wase yae ana me se nti sa wo yire amman ye we ye kuma ye prese ye hwese yale ye we be free ye ho enkola akura ye nya sika nhwe wo mo sa baby a wo san akowura no ana wase papa na kan me se ai obi sam 3 times ana me se wo ka ase me kodam ho obo ase jom na me ba ya ana wase china ye beko nti ye ko ye na papa ne se die ne si enura ana me chire mu ana wase papa eno anu no ana wasi debi o ga na nya ne bibia no na nadamfo ne papa ena ya na wokoboaboa no wa mpene bebi bia meko bia yale na huri ne ye nam sa kese won fi mi biom fide mi ko bebi a omse yo ma ya okunu wo ka bibia kire na woni ason wadi tie obiom na me hwede e ko no so a meni ne mienu na firi esirem baaye onu na wase nko osole emma no ho so ede me koba ono nso anani ni mu ana me sende me kwasirim me mama ho so a kukonyin bon ya na me se me kunu ne me kwasirim ana wasisa ana me sole ye esirim pa me kwaye na ekosa me yale en wieye ti yale na ekọ wieye na ono no ba asirim ono ka se obebo masu na me se wase yale no hotesa na me se ne de ye na de obo masu ne ya san ba anajuna yale na sa huri na me se me konya na eduro wura na oye se me nkoda na de achi a ne wa hwede ekọ nti oti nguto na ase ana wo frɛ me ana me je so nti wase de ekọ ne de wukunu no wa nhwe ya na adwene emma ne kuromu biom omo pese wo ka se wo kọ no ye mmo wasu no wo kra duru kura ase ho ye mpese wo san eba kura ase ho ne ye nye wukunu na de na ye ntse akoa na ye de ne ya akoa abeduru mrebi no wukunu beda ho wo mane na bebele na ye soma akoa no akola no na nye se bia wale no ho ba wale enti akire abaya no maame sore ka kire me se mimi sola mimi bone badin se mikunu bibi no me sola makoma nyante afena makoma na bete papa minya yale afena me yale na maboda makase mete ntomatu ogu me se sister afia wonne mi ana na wase an me se me kase urade dia ninyam se koma na nyankopon na de boy ya o muntimi ntaaka no se wona wo bo koma na dia wo betimi ate no sa me yale nyina wo bae sister Melia yale na timu pa o me be hwe me se me daase sa na nyina wo be miem na mennim wo bae a hotesan ya me kunu so mu nti o ayi abaya na de pa na o ma me ba a me wo na me wo na chibio afide kolei edura na jo anu wa tiam me hu ade kora ya na eno nso ya sa de ne ko ayi jeku abu akwa na mkobo nsu akolaye ho ba no akire akolaye fonwa no wo fonwa no wo fo me sade ko papa no ho papa no se o mu dia baye na gudu anum dia makola no me nkwa ma asamni ana papa yensunsu me kunu nsunsu ko boaboa wo mo se dia na okodi odi na okodi ye je one ne nyame mennim oba ye ndankwa me kunu apa ye frɛ ne jima wura kuro no so osoro no wankwa afuom dakora ne ho ntono na watwumu ya no nkwa afuom ote hwa na mabom nsam se wura de kontuni me nkwa na masam me ba me setena
me kunu nso na wa da me sole bisa maami bi friend of maami na me say oh nye yale na ya to ma me kuni o se wonu kunu asam de ye ntimi nka bi me nkwa na ma asem se ukuru wo sole anu ada nti na watwum mienu pepepe ene tete na niso na o sore a wo ye na jima nti abra ne maami ne ka se makoma na nyante ye no sim afe na makoma na beti menya yale afe na me yale pa ana mesa nti me kunu ko bon de ne sato kotu ne nseye mapa maame ne chew se konkonsa na etu agum maame ne ya di na of man kan tan su ko afuom oba na okosa maame hemfie se me se ma bona mena ana msesa makoma ne nyante ampani ampa obofo frɛ ne se ye mefrɛ manyimble me na me da ho a me wue makoma so na ete ampa omo ba ya omo se me yale ana omo kaka kire dikuro ni se me yale nya asam ketua afire mi kunu twam ho se frɛ de na naju o de me ko he sofu maame wo ho metumiri ka me ga nkwa jam ho to ho na me se sofu maame boa me na makoma eti aho awo bompa ya ode oyele egu mi so na ye boye nsam na me kunu be gina ho bi e boye nsam boa me oyele ma mbi numu ye makoma ena to me na mere ne so ye na omo frɛ me hemfie ho me kunu si wo kwa wo nka mi mame ade mwenye na nia ma hu se me kunu nya saa na wote ye okwa ya ampani ampa wa nka bi enti omo ka wie ye no ye so obi ahwete no hu omo mu asam ne fo fide me kunu ko nchen ya wa se omo so mo bom ka ma me mpene ana me ka me tirim se eda wo so una ali sa asam we baaye nti abra omo bo aya ampa omo ka chem se yisi fo yire asam no una wadi fo anam se ade na kire se ma di fo obi a metimi fie ma ya sala wie metim bebe me yale me sori kura na me hihim na me nyonko afra me se makoma na nyante afi na makoma na bete na me ton ne ba na me ton wo ba na nipa kro na me gina ho ton no yidanse na me hu bebe kura me gina me ton wo ba no wonso wa yinu a wo gina ho ye me ne me nyankopon me nsunsu na me yale ana wo san kasa asam we kire me nti nya ade a sika we metua ana o se metua ya ma ntua ya de me kwa da nkyirinya ana me se ye ben ya de mako ana gi se ye wie me prako de tua ka no aho ana me kunu me hu de nyankopon de etimi de bibia ni ho kye nyankopon nyame bia me kunu anu wo himfie ho ka kire me se ada nti na me yiri ti ne fie no wonye sister fie hwe ana wo gina ho ye no afire no mo asomu e wo himfie ho o asam na mo kae no wantimi anka bi afi na ye ka wie no ana wo koka bi afi dem abaya no papa se wona wo bebe ye fie ana wo yire se wo pe ba wale ana wona wo de sa asam we nyina bae ana me kunu se me na me de sa asam we nyina bae me be pa oba na se me bobokro no ana me yire ko obetua aka no ana me ma mba na keto no so to so yo ana me ko fie ade achi na opotu ye na okoyi sika ebetua eka otua kana wie ye na ade anadwuna wotena ntenten saa ntiminyane na me se ara wo yala na wase maamene ne kunu ndie omo ya abodanfo papa sibia me se aboa wo mo pa ka me ya wo mo bone krampo a ka wase mboa na wo boa wo mo na ka wase wo mo di ani to ana nko wo ma san akwasama na san abone ka ana me ka me tirito ho no manka hwe minim se saa omo ye no no ma ja ga ne kira kwan enti ga ne wo kuma se ha na ne maame kono kuma no enti ho no ma mo ka asam ne wieye me bla station master wo kuma se ha owu sirem ena omo ye ne sra ha ena yale ne so ka ho awase me kobi ena me so me soro koye me koye na ma pie nkola ni ba ko wotema ana nkola no so sibia na me se tie ye ba gina fitia no pa kontokwa saa mi hunu bi da na ga ne maame aboa pese wo pra ankase no obebe ho pra anka na se ne wo tie na nkola mbesere wo we ya me ne tena me kunu kasa sekan me ma me ba so he kire na ma adwane ko afra senkwa mitime gina be ma tentene gram we mitime ya no ya sini na so se twan uye ukuru odi agura na ma bono enti agura na ji se pa mi su na ma so ne nsa ma so ne nan me pa na chew enyamia na wo ne ukuru no wana no ho de me kunu no ho ade ne by first de na wo buru me no wo hwe de ekọ na ne yire ne no wonte sa bibi ne wo
enti oya no obo mpae se de pa na de sa asem we bai first no obo on tete de na abo no enya se me bo no se ono wo hwe ya memente sa ni to on pesa obebo me wa hu se ye yale wa hu nti wa hu se na mente sa o ka se second ya na ma pem baby afa na aba sa no ahometema no ana wa se eba sa no do kwesire ma obekwa akwaja me na me se nya me wanwa enti esisi me so se ko me sorry da kurma sesa me nema mansi na me de afu ba ga me se me kwesire ana obi ba ya na wase wo kwesire ma jankola we me na me hwe wo mu ana sabi me kura me gina ho me ne me kunete ba akokora abo me kura me timi kunu na nkola be birbi we wo sorry ja wo mu ho no kwara me na me hwe wo mu ana ja omo keka ya na me sanje sor ko se me pia me mani nyina koi we sisei me kunu frɛ me da korompo ankase nkwala no hote sɛ na wakase me gumi chiriba ne fie me wo me chiriba ne fie me ne me nkwala ne nyinala we sola wase mame se me baba ya be ma panyini ne wo ha se na atwumienu me frɛ ne me nya no aka me sika 3 siri na me friduro wura ho eba na me su awurade obi am wo kunu me di mu ni pa ko wale ma me ne ma na wo na nkola agumi su sei me na me ho ntome nkola yin su 3 siri kwa be na me fa so a ade ya cha nkola yi be ka se mame sei a menya ebla hin su na ma frɛ na amenya no enti me ba ye na ne chiriba mienu ne ye call ana me se baba ho na wo frɛ no wase bla hin me se urade fa mame ma frɛ be na atwu mienu o frɛ me na me se me frɛ no wase mame ma he udins a radio si ngasa nsem pisa o anansem na wo to nsem na wo kan ehia ye wa ha kete yo ma e say dia na ekoso ntia wa ba ha emeto anansem bia ka me yale ntina me se monya me moa o dia hu wo eda ye so basa me ye me da ho a hu mo ne me da ma ya se be ma ne me hia kura na nempo de se eja me kunu ya me kan be ma ne me hia kura na ma se eya me ya me sisi be ma ne me hia sa ase me so da na me kunu ene me da edua na ase eda ye so basa ase me so da na me furu nnua enwuram ahu me namba sa ti aya me nua ba wonum sunsunro ena se ni me num sunsunro kra be na atwu ba ko ene bi anu papa sunsunro bi abe friend next pen sunsunro what indeed next pen o do kwa se me pe sunsunro friend next pen enkola num ni nsu na penfo are tablet o wi a no ada na wi awe no o wi no akoda sunsunro no a be wure ni pedua ma ko yi asunsunro e ha wo nyina da ye so bebrebe no ya na ye sunsunro mpa chanye me ana obi zu odidi a o men ero so ya sunsunro misro edinam omba ye mo bedu nam nyina etinas be sunsunro na me kan fa mo bia ns chemist ene dia bedua so ko pharmacy shop bia benya bia to agbevefo edimona so bdimona cream abedua so agbeve fever agbeve tonic na agbeve ba ni nya so nya mona so bdimona cream na ona kankan be ko ekro ehwa ene honam kankan ni nyina etu ase pa ma nwinifu yie na ma ni pedua efe eni da ho agbebe fever malaria duro no tobinum obra ebuna na 3 di achewo ebeko agbebe tonic emoja duro onumu a esa aboa etukoko ase oba se beko afichi na ya se twa no wa moja tubi ne afurisa ne yie mekanfo ama wo sada ena wa fichi kono insisi so onso ko na kopa agbebe tonic emo agbebe bam se ho ahoro anase bu achim anase yewoya waposo me kan form of a bitwi na ohun beto pa agweve herbal hospital obe aso ye ho a diabetes yetu ase ho hypertension stomach ulcer typhoid and some when pedua ni kruche kuku and the prostate and how sabe be man to me nyina so ye na waten katiko sabe asrobin and how na stroke for the chimo general consultation medical lab scan service physio and nutritional advice a free yanje kapre ya sure says ka bia bebe bia ya guarantee so benya drew ya juba 7 a week 24 hours 7 days a week ya juba every day
se mi nua bi ane ne tie kura friend Kofi da ye adwuma so bomodin so do ne be chiremu na wabe agbavefo aso ye enkran ena wa so tum your last stop ene Kumasi anso e wada ko jaje fasa so yare kwa mo hina himfie junction no ene die nim hwe 0550 677 681 0550 677 681 and 024 6595 256 024 6595 256 and 0202 706165 0202 706165 na only edin komo Charistic Ventures yen de Zahara Mr. Zahara G abedwa so say one nem yare say baba so nkikae odi poa ene ha wo be madwo so asufita bi di achi prostate ene ho aba sem ana oba menstrual pain mu no bi Zahara G ni miensa no pa miensa nwumre Zahara Mr. mi no pa mi no nwumre onumo bra wodi de wi ha no betu Zahara man capsule se memmed bra be man ma njina so yi party mema monko he ba fa mese na kem ka so bianko pebi na no ma mo mema sem no enyina so yi number between ni atwen komo 0246 348334 0246 348334 and 0245 191807 0245 191807 na the Charistic Ventures for atutwe enkomo we Ibrahim eba Mr. Tuase and carry Tuase and when Yamiti Bao amde dria bedwa so bia no be malaria etachi chopa na marine buogu onum nyote awote na ehuru adra manini camera adwuma Ibrahim eba Mr. Edupa KG aswe omrum ubenya bi Fred Mensa ba ke ukorna astown tene heba astown emrum ebida keba epidanka omrum BT Royal Dr. Mensa Bislife Pharmacy Washtown Mr. Heba emrum Samdura Heba and Sam and Co Addition Market Opa Ibrahim Heba Mr. Dodo to a phrase 0242 986391 0242 986391 and 0242 121846 0242 121846 na only ade come Retro Park Restaurant Royal Restaurant and I'm doing restaurant as we Ninya Zebra Retro Park na beju enyiwa ezibane papa ne dewa oyo enyagro so wodi na oye ye be de aduane engagement naming and all kind of ceremonies Retro Park and also odu ni chiremu na ba obe program maximum 100 no ye adwuma pa ye from people with proper social distancing just a better attitude ye pa fi say ye was asiantam kese abetime my restaurant ye be 8:30 11 p.m. and I just bring na okwa benya bi na wadi bra Royal Restaurant and I say obetumi afrɛ na ye do aduane abrew and I say ye be fro ne asiesie aduane so oba no before ade continental dishes be it is a fried bread French fries chili rice finger foods jollof rice special noodles ninyina ebi ho local dishes as well as special fufu and pc mutu bagu and tilapia e butro now pizza papa e dae pizza expert so enkomo bi comfortable bread mfa entosi ne akonam tutuso mfa ma enye pizza so pizza papa de baby abenya Retro Park Restaurant e ho and pizza papa di hujuma your beverages are alcoholic and non-alcoholic and san near bro beja bi na near mro so etwetwa Retro Park Restaurant denyame ye golden Tilip Hotel in a dear we for 0244 560143 0244 560143 Retro Park Royal Restaurant if you etuane tetew de Dawood Eba Hospital Limited. Yea, and they produce Dawood 360 capsules and Dawood Ultimate. Abe Jaso. Mr. Assisi and Eoya Sasabro Ewo Sukuku. Dawood 360 capsules and make come for the more. Sunday Dawood Ultimate. As well as Sasabro and Waposwa Aposwa Eoya. And it's a bit
woni padua na wote ya wo mu no mesrofa ointment ni bisasa na honto papa we open for anase obato ma kodado for na unya frihye dumiensa mennom bi for wholesalers no Mr. Eba room Cornac Eba Astown Dene Eba in room Epidank Eba in room Smap Eba Obuase me pharmacy as of liba roundabout and all nearby Eba shops ukwa benyebi o perudo to numbers abe Fred Daoud Heba Hospital 0241 244012 0241 244012 and 0201 681717 0201681717 we Daoud 360 capsules CCRA and Kokwadru and Daoud ointment papa Mr. PB na emo give scientific eba clinic dompe aso ya akwada yi pa dompe be bia ye bia se o chipi na o ya wasre sabe onsa ene mu obu unan na wako di board ame mu obu me so dompe ha bia fabre wachi bremo ene ha o ahututu e wo so anaso waposo ya body massage ye number 1 pa enkabon wo num ne friend halitosis me so for ni chirem ya bebo apa ofa ya adwetwo na ofa once a night week lab and scan service a podmo give us certificate ba also your free massage and free physio stroke patient munyina momra wa mate de si wo ye hwem kwa ye nyem hwe ye odne kwa da so be Christian Service University College 0243 038482 0243 038482 na 020 0771 202 0200771202 now to give a scientific herba clinic for I think about minu aba fa onkomonisi na fe tiefo bete wono mo miniska minitaze biom na meto ya jisika ma me ye pacho ya jisika ma ana mete na me se ankwala ne ma me ka sika na aja memela na momwa me yale media chinia me hunu de memfa ana me se tiefo momwa me na monye nyesa yale be na de chira yale ya me ka se ya na mo ya mbasa basa wo ma na mane subrimi me yefunu ma ya ase misisi mitine edwam sa ga edwam sa uri akọ hospital ma kwa we twabra debe eti mbabe pa na ebo oni beje wacha ese mumu ama yarsa yo yenu abese ye mo na yarsa adwuma e wa ye yar no na ni nyina se ye ma bibidi na woda kwasiada ye special awoda pa ye friend sweet mother Mrs. Eva Osu Echaw ono na Mr. Osu Echawa ode Accra Mall ene Kumase Garden City Mall wo Kumase bae yesre nkwatenten ene yoyo ema one na busu nyina sweet mother Mrs. Eva Osu Echaw sakratwe efri menuanu mienu amnum twasini osu de tilapia ene yenua konfo korige omo ene tomane mia media fan frem ye mami kwesi ada ampae bidwa yebeko na yakoboaro kwame nipa hiamwa so here nipa that's right yentos dia na enko JL danko aso ye ona ko Citolex make sure ne capsule sabedwa so wa kesi abroso wa hwia efrefe diabetes ne pressure area hold of from pa tifina ko hia Citolex make sure any capsules bosumi ba ko so between base 10 na 6 kg so into bia what does ade bia no person so tibia no Citolex mixture and capsules ayo number 1 natural slimming and cholesterol reduction medicine with no side effect to be ankope Citolex mixture on our capsules if JL dankwa asoye malarigo mixture ayo wonsano adwuma malarigo that's what just enko baby malarigo achaye pa that's what enwo just tifina ko nso totoi na se hono mi onyo ese ko cheke umuja ko cheke pa na se malaria malarigo mixture se tu deku kra nanso pa na free hunam duam
against malaria. No challenger. Desdang mixture. Obabunsa nema enkoye kra. Baby bunisa bosume brano. You could do so and say odiano enchaya uhia Desdang mixture. In a JL Dankwa. Ready mixture ne capsules. And also say white PID. Bodiane kojibi. Na anumina huto wia. No I can say I'm ready for my man. FB Melta mixture, fibroid Ewiase, menstrual problems, infertility, ovarian cyst. FB Melta mixture. Then you answer free JL Dankwa. Make us some doctors are who ama kodara ya some ye pa. Omunimde on fapomudin or I some water prekra. Your training won him the yasem. The money for hanging Kodamo, side door to door. Then you say, Uti knows how now. Pachamodia, WhatsApp line 0275 142 456 0275 142 456. And Krabu North Kaneshi, Amanka Blocks Factory, at Chirope, and Akumasi, Amo Susanso, Ebe Lizzie Hotel. In one bossway, in Nubaya, Shitulak mixture and the capsules, Malarigo mixture, Desdang mixture, ready mixture and the capsules, Nafi FB Melta mixture. Between colleague Misty, Apidang, Danny Heber, Fedimens, BT Royal, and a pharmacy beer, Kamika shop between Nubiano Bodisi Kwame Gong na to the Timpibianum, I mean, so me who ajujume. But your push your 0501 43 4971 0501 43 4971. Odifo back on for ye be Ajia Salase Braguna Samana Sukobna Suja Emwa Sukobna or Sini Panya to Undo Sania when Penny Penny and a crack Shronia Neshoba Neshoa downfall. Also be Amra. Bayin a dear quantity will be a baby to baby or Yakodada will be no jar how. Bikwa no shakambu ntinka warim sem koye juma sem koye sunsumu tata wabreye pa bodia sika na beso bu so juma so na beso koye a odifo ba komfo ye bi sitono aguna sa man na asuo kwabra sojo M110 odifo ba komfo ye bi na mani 0243 134 535 0243 134 535 ni WhatsApp line here e ba any 0557 667510 0557 667510 Odifo ba komfo ye bi Ajia Sala I don't know. Dr. Mensa ased makopi Dr. Mensa e say ye da so e twa ne puse say wa bin ye pa wa bin osuo hunu nya ba ko free gabomba ye no da uso na no tene confidential so sorry gina ho primu a odi a trentwe define ko yare bi tete wa tata wa kwa enko mani fans yade ho na be sue wo but then for Dr. Mensa sue no nyin free so menua wa bre papa Dr. Mensa na make come from ya de bi o to ase want to yade a we enye ro kono aka se me twen matemi yade na sam me de akọ ya de bi Dr. Mensa to ase enu achi wakofa Sameng Retmem aba jaso Sameng Retmem number 1 retentive memory powder Kenya wadwene no wadwene sharpa ade kwa na hwehwe ofun hye butum na hwehwe nkoda ha adwene so na de hye butum nye nkoda na afa na se wadwene no nkoye kura ohia Sameng Retmem akoda no so abon a onya nom Sameng nse agro na wudie mode ma no Sameng Retmem be bon ma yepa Dr. Mensa ewo kotwi oboase kwaso Guinness Depot enhwe nimpo Dr. Mensa na manie 0245 958 768 0245 958 768 House of Fire and Anointing Ministry International one timlemno onyankopon enam so do jakese ebehye bala bosum kese nyina ona jatiase nam mano so kosro mfiem pimachi ni seso apie mamponte fade school junction hope odifo Elijah Opoku asem enamikan oso biamra no nche se tumi oh baby uka koda modesta koda yi no ukra wie yakopon nam so agi akoda yi odifo Elijah Opoku transfer counseling yawada ena fe kwasiada yawada ena kwasiada ewo mamponte fade school junction hope and partner watwe kosi ewia no mienu 8 a.m. to 2 p.m. udru hwa oil bi ho sa oil no ye fene victory na victory ko du via sanjane nkunim die obefa no kwa nyina odifo Elijah Opoku I don't know e pa chot ne nkra nyumre 055 00 733 95 055 00 733 95 and 0240 967757
57 0240 967757 Aquantio Herbal Center Yatukwandia Nene Honi Yakudru Aquantio Herbal Center Onepa Badwasono Mepacho Ebakuba Komiensa Anatomy Enine Aquantio Herbal mixture, stomach ulcer, and our stomach problem biaro, a betuasia, when natua, here, Aquantio herbal mixture, also therefore betuasia, menstrual disorders, typhoid, and also hepatitis, also main cancer, say, Nenumbianum num bottle bacco, Nenumbia bottle bacco, Sabo Sumi, Bako Miensa, where we Aquantio herbal mixture, Aquantio herbal care mixture. Aquantio herbal care mixture and also white my whitey or deep way that do the tashipa I don't know enough gonorrhea syphilis a bit to say one time quick acquire MBU that also means Aquantio herbal co mixture Aquantio herbal co mixture who there is a cuckoo mankani baby ne pramuja or bad topada na wia be mad na yes oh no in a chapad patch saying when you compare Aquantio herbal cool mixture cocoa bedjane onisho wisi adego kra e chu dikona sensensan uhi Aquantio herbal cool mixture be ma wuntimi nyina so man power ba ko pe Aquantio cool herbal mixture na Aquantio herbal cool mixture rheumatism kokwane mwa aposesa kam zudito muhi Aquantio herbal cool mixture but who labor on about asafo labor runabout asafoya na be home eno bobo sui betimi call KNG Fedimens beset require have me and afi Danny Herbal Apidanka Dufie Herbal Sewa enso Asante Mampong eno ekuye timatim seze pan onipa ba makane ya chiro Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM me dey kwame gong you tabe enko Prophet Joshua so na fe nimienu on dago no so nimienu emfa emae prof na apom ti say akofi nyame admiti apom ye yeda nyankopon asena so ye ho nso eti say yeah Joshua Junction nyame adem bibia ekoso fine nyame kusu ye say odi mraso na social distancing no bibia ye adwuma ho sanitizers adwuma bibia me ma make us kofi abrema de na de ensem de bi kofi ma mi metie ne nsem no bebre a na yetene se onipa bi wo hono mo a se onya sunsum hawa okra na honhom na ahya se twitwa ne ma kire bi mo honhom ye ha de ne honhom ye ha ne eda de kodia ha wo ne di kire wadi mu de ze metie ne nsem na sa oba na wo hunu no ne daya wo soso no can be revelation can be bichara no se dia no no efri so ati ase enteno ensam wom but kofi me pese ono de betwe mutenten o de omra na yanyi yare ne mfre ne so okay what you say o yare ne de e ma 1 week pe mamo akwanche mo aye sa wo ba na wo so da ye hunu no se yon na koto yare de mama bi opeso waji okunu na yare na sa akọ no so na ho ato ento wo de en men diagnose hwe otinya me sure na say so open sa because already no o ha no de cap hound madada de mo akwancha mo aye ba ko na wo so da ye hunu no na free ho say free na sa ade na eye wo meboa okay ntini ya da kwancha de ma na wo ye na wo no oto yare ya ma na ni yare de ama no na ho ato tiawa Kofi sister we die no ono ne die ne nsem bebere wo mu sorry na sister number okay mama sorry ma obare na no a sabi DJ ya juma no mami ono ne die ne nsem bebere no si Brian fast na nye mama na o se obano na beye honhomunum ansa na wojaya be gro na se kameboa enti no kasa eka no prese we be fo afi wojaya be gro no gro eteki be na se asa yare we bono mfa se na kwara blum no ka sasa onya 10 years no ana ka me compare me buy na o ka se o vie se so 22 so 22 years
because o kan se me na no na me huna de bi akola no be yin wonya wada so wom but your assignment bi da mo de man na wanye ejuma na mo de shene nsa wanye ejuma no en na mo so mo de sa yare na to no so de o ka che me no na me so meka o ka de na che o ka che me se tama ne ni fi kakra onya 10 years ana o se onana abie ne ni se onfa o papa mla na onana se o manager fade so se aba sa me ka kira njo onfa o papa mla no onfa nda na se na japade o di man ana kwana ne se onfa o papa mla nto de na kofi we kra de menya emergency bia wo kana ni amete ye ne se ya ma kwada na assignment so wanya assignment no ene nto modani de ahwe ono ankasa nti onu kire se won fa papa anko no na ona na se won fa papa mama anko no dia ene matwitwa onai it's okay maybe you go fin asa fa no baro etudwa e ma akola no e na ye show ne na yi no TV no so no ni nyina se enya se keto go fin number is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 020 42 30 009 0540 44 70 00 mewo atwema twede obasofo na nso kotwede obesi ewo Joshua Junction oba ebu akwaso na taxi eba twede a oba twede kroma taxi do afone wo na mom twede na kwano station obi anim sofo Joshua so de fie ochina ya woda ye me counseling de ochina na metna se sunsum ya de biare how biara na de hinte biara ba ye emergency be pia montana se opia wane rade that dia koso edi kira me by one yare no ne odi echi ni ache no one numeduro akọ hospital hodo na nko na mepe de wodi kan numeduro akọ hospital bia akọ wano eno na mpe ebusua ni pe wa ne wodua boda obusua no so ya bodua se bia kam ye hu de akam oba de ebehu na ye wo so tumi so se be yi se aduabo ne firi so enti eye wachina ya woda na onyame kwa Joshua metna se council na ekoso bedin kaibo ma so ne na se kwesiada ebe na otwe be start ya so kwesiada be na otwe kwesiada be de amenya so but na otwe no be sha so ya na ya kaka kopim se nyama be ye enti se tibia ne yan sha se ne kaka sa enti no kofi manuesi ochina ya woda nyame akwa Joshua metnase wa ha bia no fa beto ame ochina na pa ewo atwema twede asolefi ho no medazi pi kwazi yenu abe asemi na yenu na mehwa me hu adwiri mi o na na serious coffee because anu kra de etwa eno ote ho na mo hwe no serious ye twa de nan na ase no na asa afiri ase on sirim ma mo se ben ne he Pacho Beniche. Oh. Ewiase Mu because serious but me to say cancer I don't know because cancer na nka yetwa ne se a nine became a bit pia kwa for dia kan but o hwe bia yetwa ya ne nine form of credit try ne kutubi na de o hwe bia tisi esoro ho na me to say bia cancer bitimi de ne ho agim ama na yeye because I ja ba ifo omo didia na omo dibia kwa for dia ya cancer na yetune bia abokom sunsun omo poma dia na dia kwa fa ho no you ba na simo ya na you baby we UK friend comfort was me man 350 okay and ya pon a na wa ma me mobile money am meet my send the amount
why na ye nua ba we nso no bra ni ha nanka enye se prophet na kan kana madwen kwa kwem se bia wanya nipadua ne yare bi wom o yare ono atu o yare ankasa o hwe na o ze yare ankasa wo nipadua no because hey bia no tra ho o hwe na o kasa wadodo o tinchen so kasa obi abi se wasem o kasa o tizo obi kasa bi ma me mu nkro ha o hwe ne ha na eso be oba o ade timi strike no na ukunu da bu man na so wo bu kunu de so obi akra na wontrem cause me no tena se sunsunbo ni bi o se de ne ba o se ne se wo yire me ko na wo ne me kun toka da bia bo se be man kro be dwane jawo na fe wo hwe ne de na wo kanwa cause se bi be makra ne ni hiemu a na ne ba mu ne ya ne mu hihye no na ne sisi ne ade profi prof Joshua Kawi ntino me nheda ni bebre ka on but na madwen mu akwem se ebi owo suns honam mu bia yare bi nsu ni padua no mu a yitriti sunsu mu de ne wi a emse honam mu no so no adwuma kakra wa mpanyifo behwa aboa na beboa na so mdua ba Midasi pi mame fanchi ama Nicholas nyame obekwai onne papa po nyame na enkabo emisade atwem se financial institution bi okumase a mobile bankers susu collectors asem na mekai both junior high and senior high graduates myself say opese dwumai akatua no papa okoka ho numbers ni 0556 280051 0556 280051 and 0240 292281 0240 292281 yakwa man so 03220 83581 83582 83583 83584 ahuma didi juma o Nhyira fema na onso afre Edward Nkyere aba hello good day Mejo so dini baby akasa. Hey. Mam yo. Rich. Yeah. Tabre boko de. Boko na mo se. Ya mi arujais guso watch on ba. Ma sam ni na ya sam ka hie nko a. Ai. Ya nko be fa ma fra sa mu na ya le. Me hie mu ina. Ya da se pa adwais tabre eno odini juma hello. Ofa Kofi. Odini baby akasa free. Pacho of us wadi na original Nigeria ni debe. Ona constant the assemblyman we nya no. Next 4 years of maybe fee na I am campaign manager. O go pray hina di na we nya also say bravo. Me akira di na better tin bibia be for over. Akira make no say Ewiase ankasa no say bi Nhyira FM. Mo ba mai. Ise so man Ghana say bi. O ha me ma me ngia be dam ya. Oba go bi say o ma mama ni ma me share di fu bi ati o mo nsa no a. Oma wa ntiche da cho nam de meske se ma mo musu mpa nye kasa o mnya dia bench ke fa ma di fo nso ko mo so mu no se di atie bia no o benyo je medasi pa hello Idris o nana so kwa hine I saw nana so man kwa hine Idris etio ya ba je fo nyina no ya so some ho so emi aba no ye wa yare no wonye gidi pa no aba nhyira de e na ko na laptop no nhyira no wa to na wie gidi o de ba no oba no na ye na ya de mo mbo ano no ta no furu so e ye no e sa no on to da so afa atiefo enya sageto ye nua bari yare na aba no atiefo enya sageto Beso munyino mae. Ya bejo de nyame mu abote. Asemu. Asemu.
Mr. Producer, Mumfarin PMI. Yare Hosempa, Yunia Bano, Yariano, Akan Hoa Hapa, Yasan Ketua. Hello. Baba Bakomi. Sophie Baba Bakomi. Yasan Ketua. I deja wa. Telephone kankana dia omunya masama one ma Musa mu yare na obia bahwa ne hotono no le kana ayenne. Na yema sister na betina no no kofi ono na se wo ye kramoni no wo dia wo sisi ye wo ye kramoni na uhu ade ba ko ahaye ye nipa da sani ye wo gana ha kete ye kramofo e na sorofo no ye wo adwi bi wo na haye kofi wo mano kankan na mano se esumna wo somte wo ko hono fa wo gidi ni na ko ho wujidi ade be ati bi na huta aye suminti gidie wo mu no empire na wo beje no aho na so betima bompa mo wo ye kramoni wo kofi na ade ye san kramofo penifo so ho ko da wo no bompa na anyi ya problem shira but wo se wo ye kramoni wo ko so fo wo ko busumsum wo a na kofi ya mo fa ye bona nche ento wada wai ai ento wada prof there na yes I don't be na man spirit na manifest here na say bounce wada hodi say me lay hands on so na spirit na dwane ko oi kofi on sa akoba bro mo na Yesu Kristo kan sempa wo ehia dan mo gusu kana na obi an wo yare was sorry no tie Yesu Kristo nyakopon baden na ne wo ye ba be sen na ode ase se obi o ha honhomone tinimu a odu be bia ngosra wo pe na honhomone be so da ne hu adi okay this any be nine is here no o sorry happen to manifest here anointing na kikino yes enti se we asori dem a sani ayi ya saa ne be na so akọ instantly na ekọ an okay be tu sisi enti we kura ne de omre yo omre we yes we de tomato case coffee yo tell one yo fa afro for be hello Kofi udini baby a ofrefi ba cha no apon de se ya mi adwo oba ye ni ba cha ni Kofi yo yinti we ya semu shiradi munya jam getu biada namin kamu edi before bana yale pa na minimse sofa beboa ama kwambia so na watu yazo den pa bota mo chipa nyamen kamu nyamen ka ho mera ho mpo hello udini baby akase free pacha friend mensa saba Novs interest wana he tani yo yeti obinia minia nyamen kamu ne majuma pa moye na minia ba die ne yana baba yaro ba ko mekai so tie ma me na o se odutuni ku nenim ana ba ma ne kachen so be kono se awon to baba nkwado betumi akọ ana ma ko sa Pentecost for no na am se yare na no den am se mfa akola no kwa mbi on se du be ko ni pe ka sembi nso na nya no na bia ko so ko sa akola no ana fagotin tim sokofi momu ano na enu aba no ntono why na nkola ba ko 8 die kola ndo so dodo momu ano mo ya ne ma ya men kamo ya be encounter ho hello Kofi abrantie wala sese kwa mani ba Kofi emumre sede minu aba oba ya kan enhira de asem keto bia ma na minimi ye se nhyira asem bie no ha ben hyira ebu aboyeda ni nyina yififa ne so na minimi se nyame nti minu aba obede no ho ewo eja oba na nkonkon dire mu amen hello baby udini baby akase free okay mosquito ni o mi do akimangwa bieja you want to mind we go fina dem ra ho pa o dem ra ho pa e be se odi fo se enene kina ya omom pa ya mama mi na ja honhom boni kuta mami empe be bi na nfa wa e be se de me sire na
anya ba ho de ni se e trocha ne nyina de mpa bo tifie e beta kire ma bibia so ede atona pombo ko gofimi da ase yes you da ase nyankopon shira hello Ladina Senye, Papa in a dujuma. Papa, a part of what I'm a For back on the Mamji for Toronto, Canada, Omafi you. Oh, Omo Femsi, City, Nessie, our Hossam, the Missanian Copo, Petiasi, the BBA, Papa, and somehow, some shed the we are mammy, oh, Papa, a Jim was that you must say how much Ghana my we as my set, Momo, Danny Dano, Papa Yaman come home. Yeah, that's a pa, Keadu. Hello. Who did he be a get free? They go to my place to make them get free. The quiet. Over Gofi, eat you. Wana, me mabija for you now. You miss your name, my family. Now, Kata me can say in your bay, in your moto. Now, you didn't buy what actually. You would just in Chiradia. Yalebia by Radibasa Yalama, and she had again Munamo Kisadino. And we come church every day good news of a coffee in the Misram. Yo, hello. Over Gofi. Who didn't be a get free? Yeah, Eja. Where the wedding Robert could you answer? Robbie, eat you. You made a Yaboto by being able to reach radio. It is a madam on Bama BBI. I remember calling you with the Brown. It has a power with the Brown Ejo. So, hello. Hello, of a coffee, my joy. Who didn't be a cassette from Munia? If I make a cassette, just Mamma Esther. Mamma Esther, Pacho, eat you. I'm Pacho, I mean, Slam, Papa, and Slapfo. And woman, more microphone. I mean, Slam, not up with Joshua, dear. Make some papa, I mean, Slam. I mean, Slam, about the issue. Papa, no, donate some money of Mobro. Stop with Joshua. Mamma said, Nima, watching. Yo, Mate. Me don't, me don't. Me too, can be I hear me. Babu. What my best show? I mean, Slam, what's it? Yo. Well, my brother, one month for what? Yo, hello. That's my best show. What? Mean Slam. Yeah, do a friend managing Ebesia, na Yamas of Joshua Quine Kakrana, or Romnafi, Mammy Cham, Canada for Mammy Sa or Kagri, Oba, and as a Kamwa Quine candidate, no Dakota Kugu. My see, beauty surprise, El Urawa, Sarah, and a bedtime hotel, Papa B, El Kufuria, it's in region. Sarah and Amechia Nana Philip, na Machia Ata Dokron. Na machia busuafo aka nyina Esther Adwa wo Canada me wo fa policeman nyina mechia mo machia kontabonzu ede Mr Jumfo omo nyina enso e wo Canada ho encha kese enkoma mu nyina prof ya kofi enti no senior tia ni ahohomone de bia ngwesra wo pe na omo dom ho adi na afi omo ho yeshema na mo dwane kofi mami enne ye kwara wa hunu me ma na wo twe Ababaha besre abuosi. Okay. Mema exactly 1 week. Erade na madom zindi we kura na bede ne kwa na dua. Okay. Kuti to spirit nefre so. Na why very sound. Enti wo biara wo tie me biara no onyame akwa Joshua menso ahohomone so tumi na Yakopon ede amame. Ahohomone so tumi. Sene Yesu Kristo no kuta ahohomone so tumi adom onyame de ma me de no. Senyambe ya domene be na asia yari bere ato ama a yesunsu yari no say ya be dan ho se na ya me boma dance no radio so ya hohomone kike wo mo kire wo no bi na esi wa hayai we di me nko be bia he ya ente kofi wona ya na mo june se bia na mo ye creativities no I don't know se we wa be se we di live bia ni oh yeah me number is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 020 42 30 009 020 42 30
009 Kofi maame bi wo Kesmi o simi nchia ma no ne din de ohima bibi maame kro wa bi okay ai abasra be ndra na me nim so presenter o nti obetena odin hwamia ya pano so yes Matthew nkana me shada be hwe o okay say ni aka na ya na kre no so ne muni na bobo nko bebre din nti wasime nka njo so chia and ochna ya woda na metna se counseling senia wonim no ahohomo na we nya kasa bebre odi huhu ade bi ha obi a ochna ya woda bra be hunu me wo Joshua Junction atuma twede so for line osi kwatwede obesi wo Joshua Junction ebu akwaso okwatwede osi wo twede station obi wo bia nim mechira kwan me no ma no ofra oyera onsabeka mama fa wa ba so de fie Kofi eno ne ntwane tietia bidazi pi minua ba na ma e Holland or fast Alice Michomo and Machia Adjuaba Kojo Mechia pa Nana Peter Nana Peter yes Holland Brunino no or any yere on Fajumedi India grow a tear for near for Mushina Asadaka Sene de Mamo say bridge na Monia etusa na mo insabio yadume akoye dodo adwuma na perese dodo adwaba kon entraso nchesa bridge am sorry na akwasibu afo ababe fa champoma no na wato aso edi amaye mamencha antiabo ajiwa owa asotwe na ofri eyafijase asokore doti achiba oneka chiri villa minimse ene dwumri jubedie no mutie pa sabrede mepejamu jampa adechie mobesan ati menkabio midin Kofi Jima anko ena oti ajawusu enka sarana ati kwasibu afu enka producer na Kofi Jima mensa Soft Joshua ebebu achubetie no sata ena DJ Don Rich aka anko anaba ono so edemofa inframem ema enkrofo hwe yen ewo TV ahodo so nemom wo ha obia nimemom na producer dey Kofi edio je bra na die yesi epe yesia ai edio Kofi anade ya obi ahu life obi awrade be hu yamobo ya metiase oh mama me wira huyi maboto me wira hopa wira ho vien sɛ awrade sɛ mama ne ha no de bai onyame hu mobo ya na on fa yeso na wonye no mai na yenso yenye ne munyama nyame anim Kofi yakwe na eche obi awrade ya de bachi beto so me da se bibia nya din me awrade ene nwumo a ye de epije we free eye ya sapon ene na somafo eban ho bibia nya den emerade ada mo se ama mo ani tie ne hwa adehye Oye momunitia se dru memenda ebonundu ekobodumiyeni anajo dwumedi efe no mensem dwumedi awarefo dwumedi na yeboama sania ema aware isiesie aware inye dru hono dia ye hore fa bibia ansie se eka ema nipa netimi hu kon se papi hono ma aware mu nyamagu hono ma no munim omfa nya asem oba woni be ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwambe na faso ne obema ne da be ma kwambe na faso ne obada ofiti wono to ahye so funkam ana ne obada da bi se o che okwan ma oba no no nwetimi asane no amene ne etima age amu oba na hunu so yo oba na se no oba na etimi da atosi bi bi se mo bisamo Ghana for my wo Ghana ha any Ghana for my ewa amanane homo pa ne ya de won paso edru mi menda na ju ha Fred Bensem no ebono ndo ati Ghana for me ma wa ha any Ghana for me ma ewa briti homo na ya de pa won paso a wo share to so obomode pa no
we shia me ajama nso ogoro ne ba ko pe eduro mi menda anajo nontu ekobotumi shia me e wo mensem dwumadi so na yenyen to atwene ni hu do oyade e wo paso wona odofo enu won ba beda wasi bo modene so ankasa ko be fe de japade ama no wo ye bema wo be ye ana wo ye wo be kan che wo so yire ne se ono sunso japade am anso fe ana